Ni bula binakabale binasema mai, bula binakala sema tiku mai viti, ni bula binakala sema tiku mai Nisilandi, Australia, kena vesi bura-bura, na nanda mai vital no bata tiku na bongi binakani kua. Gosai watu sartingani nanda vital no, na buku ni kena maro teki-tiko na bula ni marama. Sena Women's History Month. And the maro takataritingan na International Women's Day. Ya saka ni marau ni rau kini weekend ni kuamen da may sotombula, da may maro taki, da may vitalan noa. Karto tiko tayo nango erto na nondo to maramo bulangi. Erto na may vitalan no tiko kawaset tiko na nondo to daka-daka en nambongi binaka ni kua. Ya menda sarap matango na nondo to sere. Men tiko butaka na nondo to vitalan no binaka ni kua na sere na Vanua do Moani. Sa rongo-rongo binakan diri na sergo na Panondo Moni biki may minatuya wayani may viti bakabuna na bakananano sa boleh sartunga go na matinibale si ba Sofia Loloma ni bula binakan na biokani o ni siya matikumay na kabi binakan ni Pua totokan diri na iray ni kabi ongo anda maro takapakaoti nono to silema na nono to ngauna na nono to marama bulangi nono to sema mai na sirbe na kaniko sa may dapat tiko kina na kena maro teki tiko na bula ni marama siya na Women's History Month
tale na nonda sota tiko kira na marama sureti era ngoli tiko mai mera mai tala noa ra mai biwa sei totokan din ai lebu sarna bikilai e mai ada ne beta batongo se matalanga na biokani veira talanga ra bakorongo tiko mai sono ngono sa ada tiko na bitala noa sar tiko tiko mai kisa bula binaka na se bula binaka nei bula binaka tua sa dendeo ngai lourai sa totokan din ni laka tiko na bitala noa na mona liva ia tal juga na sema na bitalan noa na ibata batongo ya saranga bikim ni naturang na marama ni bakarongo tiko mai ni kua go saranga na usutu ni kenan tola ni bata batongo ngona nanta bata bata ni bitalan noa ni bewo sei sema na bewo kani tal no talangani nonda bewo ngeti bako sibe na ngonongo na ngonon ren tas tabat tiko na ngoni ko binti tin kadiwa ia Sekarang dipakai ala lele tiki kente, enta sema tik ngamai na nonton betala noa, ena bunuh apa nga, esa biti kente kini na kalau, menta laki bingkara bikini, ena sih bina kani kuah, opa kumpul kente sertu kani bikim ni kente na biwe kani, ni sema tiku mai na besi biti kini besi bura-bura, opa ketulu sakat tiku na be del ni abu tambu kente sara, na tini kabana nonton sana mai biti, au ni takan ni rongo bina ketiku yani, na biau libo-libo ngoni betala noa, ne tal noa dokter ti, sema sartu kani ngoy na ya tu Hawaii. Oni sa sarabati kumengoy na mona libo-libo ngo sarto sema sartu ngamay na nonda maramba bulangi so sema ti kumay biti ti ko talanga ngo indo sema sartu ngo may balangi enan do talanga enan kay sema tak may do talanga buno ya sar enan boli ko kay bura-bura enan sema ti kumay ni tosa ti ko na nonda bitalan no. Iya Mena sana bakambula sar matang ko berto nanti ko mo na bakambula buana maramo Mrs. Kele ni dilaw nimbula binaka kera matanganyo ni bakambula matanga mai beira ra bakarong ti kumai karatal nganyo ni bakamatal tikim ni manda beira na bakarong binaka bakalip Nakapangalip Sara nom di bulangan ni kuah keleni dilaw bola au sa kasin huli bakatengu ti ko nangononggo sa wadi tal cengana nonggo embak sabin bitalanga ya bang sabi sa bulka limango ya bang bin binak ti ko na kalon ni raut ko na tos ti ko bang malua kena bin karavi bang bin na song leb ni physical care association ebiti ya mai na sana bang turang rewa au bang bin binak ti ko na punya sana dia ko to kon talanga nonggo ndau to kona na physical kaya di biti kena bambimbi na nongo uno bambimbi na katakan na kalewe da kabenelo kumeranyo talita kina songo embalata na physical kaya association binaka binaka balevu totoko bakaote na ngono palabu ni bakatip-tikim ni tukina and Physical Guide Association kami marau ni kami mi rongot na tomumuni sarabi kami ni talaga doraka na lebu ni bakambulutik mengo lele usar era kili kami ni binaka era bakambulutik me bi kami ni nakaba lebu Mrs. Keleni medangol sila ni be Mrs. Tercia Lingay View bi kami ni nabarong tikumay sa bakambulutik kaya ni Mrs. Keleni bola naka nakani bula binaka na ito kani ni bula binaka na maramana ita o Tercia Lingay View au maramani na budisole na malata taileu au wakawati koro au ngas ni buli talanga au sa bakadien angono go sa tiko buli ngai vale batikirto na makumbungu sabi ngarab tinga na bukuni lotu bakakina na sama di Girl Guides nakawali sebenarnya nakabalevo maramanita totoko bakawuti nanonda sema tikumbengo klani bunga sarwera bakambulit kumengo esoira nomuningo ni buli era dorakana non marau ni raredi kem don marama ni sino binakaniko nakabakalevo darangole sarbe Mrs. Luisa nandakuda sikinai rai sema tikumbengo kwe biti kerono ni bambula matanga mai Mrs. Luisa naka kerangan nyo ni unmute nga keraw. Naka. Tambah ketali. Don. Oy,
Awa. Iya, ni bula binaka bikim ni nasema tiku mai totokan dina na ere ni nonton mai sema wata tiku ni kuwa sa wale tiku mengwa na sema mebe Mrs. Luisa nanda kuda iya ni se sangat tiku kwa na telefoni to na bambula mande be ngas ni buli Sofia Loloma mai Amerika o tato ngai sema be Mrs. Luisa. Sofia kira ni bambula mande mai? Na nimbula na kesar na warung cuma na batu na angko ambula wani bitian wani biti wani kesini buli bertu mai Mongolia ina bertu mai Abu Dhabi teman-teman nazan ke Sofia Loloma au ngone ni nuk orna serusele ma natikino wani keli mesana na onrove au wasri wai tambu ti ina ma au boma wani keli sana nga mai na onrove wabudi nga mai na boma district school deu na wai Riki secondary adiboti anu secondary na St. John's College Medawazi berni ngole ani na Corpus Christi molevo li ingas ni bulu Alam nga Dr. Tim na valeu. Abina valeu sara kasni buli Sofia abina ko valeu sara no mo bakambuli tiko mai kasema tiko ki na kaundrave bakambuli sara tiko bikem ni na sema tiko bakandra na sano rewa televu bakatanga kina o da kaundrave medana ngol sara gobe Mrs. Luisa nanda kuda sa sema tiko mengo ni bakambula mantamai nak Sofia nimbula binaka Usano itakni usarong ajugani. Naka. Nimbula binaka sarna nonda. Univorong ajung may nabi save it, nabi save bura. Always nga poso ajugani ngo. Maramani nravo. Yana tikin ombau. Yana sana tailiw. Nravo boto saranga. Nravo rurwa. Was talanga nravo. Ayaw ba binibinaka. Ni ranyong bauna no mimeu may tomana na bitala no ngwa na bunginday au puli talanga na kurumulinga na Bravo District School au ngole ni dele na besi au ngole na sino na bulinga sinibuli ti ko me ta niwo tinda kay tul sang bulwala na empati ka tomanya patati ko na kanang garabi na itabi ni song ni Golgay CVP yang biar to sang kami di ngono ron dul kadiwa sawo di taltong go kay tinibara na namba na chuki bali yo saba binibina kani siya machunga siya raw chunga ni to siya machiki may na ding mo ito na chuki bali bola na ngono go garabi taltunga so na itabilale nga analom ni lotu kinabanua pinawali sar Sara maramanita totoko bakauti tale na nomdo bakambula menipua kan do sena nomdo italanoa do sema kedi chiko na itabi bakang kasni buli totokan dina marota kwera na bakambula tiku mengo na lebu ni non mara utiko mai ko sema bakabikim do bakanra ko sema na bukuni buli don dina siga marota kini kuwa nindo samay songota saranga na bula ni nanta bula na marama kem do na marama to daka baku ko na bukuni Fiji Girl Guides Association Sarang wala sa riding go be Mrs. Keleni Dilaw ube tarong bikim ni se nanomo ni buli mai o niya sana numoti ko nga mo ni gas ni buli Mrs. Kelen Sena medan sarna no sa butuka kina ko buli mo le te buli sa kan no te ko na mai na no ko taleta kana brand sena ngalo senga class to kina mai na bo teaching school mai tia senga sara ko talen balata na no ko reiri ranga singkul ngona ya no ko maro takiro to na no to be enda reida de ena no dambula mira sama takina na kasini bulna ne mami kila ka baka ngone lew na baka sanga na baka sandwich na so na matagali I dakdakali kaka na
Kuera ni raw kubiki man kuya utalita kakina. Menangona ya menangona usarno. Talita kakina na kasimili kakina na isole usang gini mo kikis kumya roti na singdeng day. Sandi na totoka bakoti isa no itabuta maya ni tabuti ng buwa mai totoka bakoti na kornibuli bakarota kami ng buwa binakabali mo na nung ni tabutal nga mai na brownies bira na ngone na nonra garabital nga may kornibuli ninawati mo nang kaya nawirtal nga may nataro na tabi biba kongeti bikimundo na nomdo laki bakay tabi na physical guides natartal nga betarong bikim ni Mrs. Tercia lingay view mabaleta na nomuni hindi mo nila gas ni buli kaya na nomuni sa may bakit tabi talen na physical guides. Vale, buona ramanita. Kami yung sen naman may tingin abu may nakonbulan ni pikin may malata nanungo primary school ya. Abu may kya o tingana buli kya salitik buta lagi tu ati buta tala na buli na telepono sa mana sa junior secondary school. Ndio tikia forms 1 to 4 sangai sema kina nandar korni buli menaru kuni venda ko ali bakata bariki ana buli na high school. Nimber yung gay malastere ani kila ni satu mbaka chumai na bula ni susumai na koro andre ni mbula o sangai buzi na ilumangu oya ndo na singa mona bakati ki kona ngasini bulu ko ndo redira na la ko buli na be baro taki na be kaya baka ndo taka be kenda ndo be ba ungi tu be kenda na sono ngona ena bunga na ngona dina ngani sono ngona ndo mbe oya usambuzi na tingo ilumangu oya mo ko talile sina koro nungu wote na nungu bulingo ni nambiti sawani ya usana le bulingas ni buli seda na la kumai ya una lengas ni buli yambe kana bonu embudi ni buli meki na ya lombole me utaka ka matua meroni sibitira ona na nungu tumbu ratu ngamena koro ya mo kunile sina koro ya ndona singa mona lengas ni buli kana le bunda kaya sa totoka na kabali mo na nomni biba kong gate na tikinaya ni internet ni kemni talanga ng gas ni buli o ni varita kita lebira nangone dari darto na nung gas ni buli riba karita binaka dole yatal nga mo dole gas ni buli sa totokan din nakabakalib sara Mrs. Teresia na mo semay na tikinaya kinano mo na kibuli talanga na Sino Teachers College pinakabakalib katalanga kino na taroya bi Sofia lolo manataba ibang gitkem ni Sofia mo ni ngole na tambalan ni gas ni buli na vale o daktarisi ela sa nung kital no au simon lelai ito susumen na may waitambu akordi tinango ito na taumbale tolon ninuko tek tole taumbal talangan sa lele mo kiti adi korni budi o ya ndo ya lombala bune se kalelai ando umbera tunga korni budi ni kindo ada ni may matasa meu berani nak man karoni koro sarto siru may natabalengo merto may siwa goni sarala ko tinango ni korni budi sarto kido kaviola ko mai siwa la ngama to mai siwa sambera asangi ka to senga yo na senga bando ni mai siwa se na no kutos tumbo yo na la ngama lingas ni budi ken karo ni dia dan korni budi lingo kuni pusi nambera asangi do ba go na kasni budi na seni bia kukuni pusi tagir na ngoni kerambera mo tumanda mo tarungira sa na buni mbera atik bu meki ana dongo ana nakinaki mai mo mingas ni budi binaka totoo kabinaka nakabalib sar Sophie na VOC cuma baliti tabiuni na dakilana na mundo yon mitabiuni yan bulong-bula sarote milele bertali tak na lesiwa ni katotal nga na lesiwa semana na Sophie ni yan bulong-bula tabiuni iya nakabalib sar Sophie na namu viva kong geti mana tikinaya ni osakila ni omber kornibuli osakila ni osamin kas ni bulong osakila na chiko na buna ito nang on ember mikina na taromanda na tapong ember mikina toto kami nakabali ko na nung mo siya may na ulutangaya naka tulong wal talanggo bi Mrs. Luisa nantakuda kero ni osia mga may maramanita na tabi baong geti kimuni mo ni ngole na ngoni sale ni nakataka bakang kas ni buli ando na kan nung maruta kan yung may rongo to bikim do kede ni gas ni buli kede kera binak
Se mute nga na naman ni telefon ni Maramanita. Ya. Sa nimbulan binakabikim ni na siya matikumay. Gor, sa hanggang rong binakaman mo ni Pastor Mai. Ya. Binakabaliw. Kaya sa kasar ni Chikon ng Gubaka sama na araka ka sa nibig. Danango na kauchaw na nung gunay. Nandiyan na may kiruli kwenduli lutuli masulaki chukukina. Ngay kauchaw ko na singa. Kauchaw lay kiruli masulaki. Sa rida na maramay masutiko. Ni unduri tu wala juga na papalolo. Au se buli juga na high school. Maindali na besi. Au lesi mai sa tu na biano gunei rida. Oi kombe ko na lenga sini buli. Au tu na bango biko ya. Au ngor na wutu serangan ni kala ko na gelida kaba. Au se ni bianga sini buli. Satu no ko ya. Bisa po sabi kena na turanga. Kena na singin ro ni besa utaka na nono na lewa. Au sama ni nanong mga bata kiyaw. O tinga may na buli. Au sa lay duru tu na kala na post na PNT na ngaw na ya post and iya. O siya sa o siya ni madawroy siya. Sa komena lang kunyo sa dingin ta kimi ngole ni nasino. Au ngole ule inga sinibuli ba o bango sombo na bono goro o data ning kay kina. Sar to ko na may bali. O sana ngay nga kina. Bala tani sakit o kila juga ni sa niya sa ko na may naturang niya na naman nakadak. O sama ni ngole. O sama ni ngole nga na nung gutalay raw na wikaw ya. Ya ungale reda ni tundi na kya na nung gutalay hindi. O ngaraba saraba kami lak. O sa nga walang nga ninga sinubuli o may ita kapatalang nga na voluntary organization go duruma. Kau lain garabi nga na bing garabi. Libo na nga no bing garabi nga na voluntary organizations. May baka na Fiji Girl Guide. Kina sports beka. Iyo. Yan beka na nung ngayon wala mo lang kasi nibulyaw sa asulya kita sa nga kina na ilonggo kina yung mga todo ko kina nung baka sama. Yan beka na nung galing wala na buling kasi nibuli kina. Meron dapat chiko nang nung may demo kina ko. Binakapakaliw. Dora kada buli ni Mickey ni Maramanita na bulan ni Bakromo satu ko nga men tuku di ni obenre walilay mo biang ngole para ni PNT situ tan lakaw ni nganreva ye sa chiko nakadi totok. Nakapakaliw sar. Turong ngole tal ko be Mrs. Keleni menose tal matamo ko na nomonia gas ni politiko na tapos so na bibikor ni bulimbeko niya bingarabi kino siya na numatikum beka so na puno beko niya lesikina na buku ni nomu bingarabi ang gas ni buli ni sembera na nomu ni ngole mo ni may bingarabi na Fiji Girl Guides to na lisub matanga ng gas ni buli o sa nang tarong tal na taro siya teka bunang muna taba na nomu ni may baitabi na Fiji Girl Guides Mrs. Kellen. Boka na baliw sara na wabinuna na monitaro au nakakadme wasea may baka na nung kusare terto cuma na kasinibuli ngonani to wala kata sar na nung kumbula na na be baka salta ke au marota malati ni malu terto ndo kiston dal to ngar to nang kasinibuli ni kerga ngona ya kimami to marota kerto kin ya manangon bata au singkila ni may bagator salta juga na kumbula enangon sama tiko abu kitir kin nangonele na brownies na girls ya na bukuni na mutaro o bambin binakati ni sanganin do na kaya bakatawa taka nanongo biuta nanong kumbula ena bakasama ko sa kilangan na kalunga sa bagatora yani wingarabi tiko na koribuli ento nangona rendre o te mo makina io kakabagiti ngambla tini pla o ambote tiko ntona kanu na kati ko mai liube yao o sabosa tiko kinna ta bonan rendre o sa tiko na biba ka atobuleso io sabo maro taktinga na nong kumbula ngona ni rawata ni ata besar
en doranga ne ugasini buli tunde kina me rani ungale ila koma kina bi kuruli kina nga ukila me rani ne tekuna kina na brownies mate kina girl guys osana marota vale bala tenada ke makani taronga e tiko na loma ni songo ya e bunga sarna be kabina kamera baro takikina ngoneleo e na non rambula mai naga pati diwa me lako dake ba sarre sa aken marama me makanga ke ro o tukina ngoma teke misis lingai biu kiro sa national trainer tu e kiro se yetunga na be kawita ke bir na ngoneleo bakina na nonra ambula na kena binakati me babi nakataki itu na activities talanga klatin goro misis nanda kuda na activities lala elelevu klatin goro komba dona ngauna awabo kimena vangelisles mena matentu ko me mengaraba na songo di girl garibiti ena nona ngauna tibukina na ministry ni volunteer ni youth Ababin menak tiku kina ni rauni kito mesota ababin menak talangani bulu menak tipo koya abang baut Indonesia talangan go kito sana sota talebiti sebinga nangga tau tipu wana turang menak balik sekarang goleo Serta to kabina makan lebu talin dina menanga wabul telanga menampu o baka samtaksara nangon wadurukina na brownies nangon ya dora kana nunggu maru taka o laksara ngauli ker benunggu na meudur ni songo go nangon na usia kaleliti kukina nanunggu primary school menambua baleta niu nangon satu kun mikino kasni bulilo mondo mebi wase dora kana nunggu marau Aku satu pun sih kata portong ngalakin, mertolak serang ngamai. Belet ini nanggu tumbuh tak kecil mau sare dan bimbi ni songo go Na brownies hage gol mebe na girl guides, dora kata lain na nunggu reda ni dosa dia muna tak. Dosa baik tapi bolinga. Ena nunggu dosulia na nunggu do yau kena nunggu do ngona. Nak bakal besar buli kelen Mrs. Lina View. Rani wasia mana mai se tava ngai baka ungeti kemuni ena nomuni gas di politiko kena nomuni sia mai na girl guides. Bina ka aso mama na nakatulita kita mbe ka uti lala se lawalombe ka kita wangai graduate main sinu ni mbera ni kana song itu saranga kita uti ni lot mbeka kima mindo marro kima milimbi taka tigo ni kita ndo na lala kita wangai song mbeka main sinu mbera ni kana to kita kina na bolinga sini bule lo toka ni uti na vingarabi na nito utori bola main sinu sa Limata ini les mangas ni buli o les sarira lemba kili mana korli buli na liwa tibale primary school tigo kia me limuna embaki nimbera ningai ndeona les ki batu kade badeba na rukuni ulu ni bonona ka ubandra le tigo me kia me limata ngana embona na embaki da wirtala na mandingi me les style mai ni to yasana o babirina kataka ni roni bo me bengarabi bera na wekangu au lesar ina ni anu baturang maimbau ati ko boliki na bengarabi na lima na embaki ni wati maimbau o lesar lima na koribuli kalambu primary school o tigo kia me tini na embaki me na ronondolu kina ronondolu katini ndoni chona ngoniku ke bakaenda ni bakasamataka na kuya kita wasa ko tigo na mata me kalambu tabi ngola ni taka na mataka kita usah ngoi tumba yang boleh kia na nonda bengarabi tale ninda reda ni geba kan to me baya nonda mula ya kimsala ko turu marawaya na beka ko tamay na politiki beka ko tamay na ngona ni visau kita bol me kalambu na ngona ni kuya ni uti mi kalambu na tinembaki au ngele sar me kani sale sina tubu turanga kina loto ka me di school awasal listalanga kina loto ka me baka ngana bu wale sa si bena kat me nda bembiu mendala ko patichinga au maningai leski na ke matani ngona mole bingarabi kina loto ka andra tiko feel 40 ana 2011 au leski ni kia via endona kai mbole kina ngumbula ngula kai na korgulia leka di korgul non na vasu ya umaro tanga na ngula kai ni kia mbo belim belim malo ibatkir enar ka lista kia oira bakaira tusinga ni linggo mana ngula kai au matani singa ni mamisote na office au saka ngabonga ko tiwi kia na maramando rebul au kai ngabango virtu sarto vital no kendo rebul au kai bango be gitarangi au ko
Ni vina kata mani bare takana ka sange bangang ko betani oke anda ninda so tama man kenda kila bina saranga na velingomi kena sengani velingomi sarang saranga ki ano to reject kyo okay kaya bang ko berto o ya ulah me ke etala yo mana matentu ano mundo bina kata sesenga au sengani singni bia ko ita kaya okay langan etala yo me kena matentu and I'll try to do my best yangan itu to na berto and I prove myself au lako kia au sa kota tu kan nunggu tu assistant head teacher ngai bakar tu sini dingo marang bala sati ko romai kia indua esa acting chiko na post ya ebena kan itu pikir kan alo bakalo tu na alo ni girl guide na to biding committee ko au lako ya na usuru ya ni le buna kai okila ni ko tu kia na turang le bakabu na kia le usar na visau na kairan to mbula kino ira na mbula ne vengati na mbula au ngai lako zuruma ya sangat ko me bakabina kata kan esanya okilati ko niya tala yo kia na turang dina nyo lain bakin duanga dinin go sa lesumay mo sa les talento na korbul na 2012 o angay lesi loto kandela na ko loto ka fijen ti ko iliu Litur talanga kia ni tutu baka assistant head teacher. Okila nangula ko to sangay mi. Ana sangay baka isesta ka nangula ko bertekila ni wa ko teni kia ndo narara malayla yo sanga muli bakan do batakira. Ni kornulia korbul non rabasu majority talanga era oiranga. O kita una leto levana ngoni biti to kita chuka kia. Kita ngai sasanga to kita duru mali wa irti. Duru butia to ka nandrenrea. Okila ni ndaba bina kataka chuna kilo ni ko ya na velisi. May naroon ulitin karu ang biyo may ulutok andela na primary. Ang gay may ulis tali may na sasanga may nakoro at the Lily District School. Ang gay may torika na nagtutuba ka gas ni uliw-uliw. May tabanan nagubaka din mo may naroon ulitin kaon. Tapi bono kaya wala ko may kinango. Ang ko tawabag ito ko na dina ni physical anggaran con el de bola ko durmo may na ngumay din sa may din o sa anggaran ko tingan ko na din sa andina ni sebina ko bina ko lebu na nomuni bosse bi bakal ngangata ke totokan dina na nomuni BOC sa tabo sonan rendre sonan bolem-bol darin ka boleh ya me bakana kau ditukuna nom ni les juga ya les ni matentu ya nakalotal nga vi kau tikwe rai ertongan repan beka mai lotok andra na nom ni ave ani me sona bisau me ave loma me koten na rarama koten na bilomani koten me koniti ko bikenda nel me bingati pinaka baka lebsara Mrs. Lingay view na no mo semay na utana totoo baka oti Sofia pakatama na bikor ni bule ni sangay lesikina na niya bule may na po hindi. Vale tatataris. Yo sa awakir baka din mo na tini na ronondol katin kawalo. Tini nanga kornibuno bingara mekina. Matay ni nung distressio na wuni kambi Catholic School may na mosi. Karua naita wuni District School may naita siro indina. O ya baki ando nga pero na kurni bude roya. Ang may baki lima sino sumbunga man na indina ya may panokula Catholic School. Yang baki lima ka sanjay Dewa Loreto. So yang baki vavi mama Loreto may levuka. O sanjay lai kitulisi sa ray makongai. Kituli yang baki lima be mama makongai. O timay makongai kitulisi tali ng bukaluka. Ulay yang bakin dua na term, lesi maut may na mosi, lay yang baki tolu, berni yung gaila ko Saint Maslin mo lay yang baki rua, ulay ultimate Saint Maslin na ulay liutay ke na sorry special school, berni yung wala may na Fiji school for the blind di Batumanga, ang gami ba yung kina. Sa totoo ko ba ko dito kan na lebon-lebon ni Balkova Sophie. Iyo. Wano binakatonduan ni Bingkaravia may makungay. Sa totoo kaya nerobitalo no kay Master Choni Ramisa o ko alak talaga ni makungay aliw be ko question ni aliw. Aliw autik may kinasali sumay sanggay ngolya na Master Choni. Sa totoo ka din sa tabi rongot siguro nung doy talanon na maramay sa
katalindi ni nagere na nomni nakatakwangkas ni bulye bir na bakorong ti kumengo ndora kana non marau ara ba kumbula ti kumaiso na nomni tokani oni angkas ni buli bata so talanga na nomni ngone buli ni bula binaka bikim ni nasema ti kumai totoko bakawoti na non tarongo ti kuna non rutu talano na marama angkas ni buli kartu pakai capital juga na Fiji Girl Guides. Iya, ngas ni buli Sophie, na nomni bala ko batik ko na bibo no bakata kana sano na mosi, na tasiri ngole ni lomay biti. Pakatabi na nomni kay bakitabi na Fiji Girl Guides, laki sama pakatabi ka. Na tini kazi wa pamubul kazi wa saba ko tekniki na mesakwa na kana kuita ke korni buli. Sabi ni kata na ministry na saba ko mengo na guide watake na scouting. Au tiko mai nuru ngona nga na maramo inia ta fina ngona le ninga mea na wekangunga. O kwa ala ko abo kibiti me sanga me sava bulan-bulan tal mai na songo rugo. Aba bibi na Girl Guide. O kona na kan tuko no ko iko na ka na kango. Usra senga usini kila. Senga iko na ka. Akiro bimba sama ni ko ke ona taura. Lako tumbe no karota tiko na bulo Mati Aprili. Le bulo September ta tiko no ko biao. Kota mai maro no milavo. Kona kai kuna nom passport na nom visa ta kede. Di seringan na buda lak mata tiko no ko na kata mola ko ini selandi. Mulai di atenta kan na Rangers Camp 2000. Na tigibo tukuno ba nakango sinikila na ka tukuno ko iko trial and error takna na ka kizanga ngora program sa tungor na bol sa tungori zakawa yana nugungele sumai na kembango Dr. Teresi sa singatal nungira yumuri ana lewuni ka leburi za mai ina kembango mai ni Silandi au tiko Loreto sangi mai asatu keda na bikorni buri na songo sa mozenga au sangai mai paanda total ko ting mai Loreto ya kito sangai andro mai lebuka au la ko makongai sali tikbuta kai makongai na vida na amba ki ting mai makongai arto sini dia mai bola nando bola to kai ni bia o ticha pau bento barta ka tikini bia na bika ke balta na kai aza tiko bola isuba nungulesi za ke nambuka luka kito leva na total Los Angeles vitar tar betikir na bonika sini bulan tu meza kea esa leva lai umangka tal na zina me satik butek tal na guiding mazake kito bitar tara sangai toso au lista le mau alai bakakina leva bulu tek tal na songo mena sano na musi terua benga batake yanula Seng talanga ni mula bir na ngoner tiko no story special ara lay wuri talanga pakatalanga kino na ngone ena Fiji School for the Blind ara register ara salio talanga ni songo winaka sa totokan din na gas ni buli Sofia na nomba madaltak mea baka tukuna olaki baka wanga na kena din sa totokan din me baka numutukuna mai sa mo di tumbekan to ngona ese tu na bibono na mungale mea baka nga mo wanga mai na kena din meron ni na kena da na baka na musi me mulo tale mulo na kena na ya me wanga totoka baka otisa viva ko ngetin din na nomuni bewo se virtu na sana me na mosi na sana na tasiri na mungale talanga ai makongai kirto melebuka na sana lo may biti tiko na baka binbinaka na namunitabi ng gas ni buli ni sa chiko matanga namunitabi ni nakabuli sa chiko tale na itabi ni namunibing garabi na Girl Guides iya o chingo nang kaito wirtal me mo na kaito rin mundo na namundo mo libalay dito ko sa ngole sarili sila di na maramong ko kwaya to don mi alisi o metanoni sa mo to sar na wanga buka se ba daw totoo ko sabe kau tidur na songo Sato Sara. Nakabali. Ito lang wala sa gobengas ni Buli Luisa, Mrs. Luisa na dakuda na nomo ni gas ni Buli tiko mai kina nomo ni Sema kina nakataka ni Girl Guides may kasarto ko ni Maya Mrs. Mola o nindo ngarabat ko na activities ni Fiji Girl Guides. Ra nindo manda nomo ni pamadala ni tikina ya
ena no ni biuta bata na ituba ni kamen karabi ena buku ni girl guides e bit kerang ambet nganyo ni unmute tali no kumaram ani tambah katal mena kena bulkau naka awak seber cunga ni rong mai Ya. iya sangai don mai nah Tau se siama sarene na songko-songko bo lang ano se bulikin na primary. Awasa brownies mai o legal guides. Ngonong kay toso kinanga buling kasi ni buli. O sa wakilacho ko na dapa na isong-songko. Ungili kasi ni buli. O sa tomana sarangan na kinanggarabi na isong-songko na kurni buli kede. O leskin. Au cuma may tasir na doang anay baki ang walis na may telew o saan kami din dito ngay telew wala na daw tata district school kaya lang baki sinikatol may ang baki doang ngayon rabo arto sa coach yaw ibali bola ulay full time na doon na field executive officer doon na post bo create ka na matinto balatan na nga una sa may compulsory kina na isong-isong kung na may primary schools o sama niyang wali nanggugayong walis nga sa Chikubiya o pagkatasa na wika o sa bulida Chikumay o sa nakatatakyaw Chikumay kina membaleta na activities. Elevo na activities ngarabi nga nakianasar nga ako nga kaya raraw nira wakador Ilomani Valley itaw tumba lomang baka ni Wisinikaw lomang ni Tete nakiana pa kawanggari nga ng buka kena wakasat kuno cuma Mrs. Bola kena tahu sona karaw-raw nga wakana panikeke sena rabeka sona kain buli na manray na kena nakataki mesen which go na kalalay baya kiji ko may ni activity ini song-songong go ongay may duro na may full time na girl guys na tinikaviwa dio sa vulka ono beka yan 95 96 na vero na mbaki vi mama yo ya wika o vi mole kisar na vi sa iviti non releva ka puli ganang kasi ni buli usama train na ya train na ni national train the will na vi sa iviti na kana garabi na buli na division kena district lalay sa ni nakakaraw nakakalibutok may na kena kila na nakadaka nilinga bakin na kanaling garabi na bila nakadaka soy tumba yambe kana activities raw kena biu nga na curriculum ni kena didi ba kena song-song ni girl guides may na level ni brownies may ang ito so daki kina girl guides le ito so sar kina ranges natulong ko kau ang gay rumah kena kena buli kau asuli kina biya na itutu ya yung wali na volleyball may uling garap na itutu na itabing ko na field executive officer sa uchi na nunggut kami ka sa ungay beauty niya ta finaw may lom balata ni uri ni very active ko ya yan nakakit talaga yung garap chigo na kurnibuli chigo kina chigo manjalana may kuribuli may libuka yan ang una ya sama ni Kerobe sa kay niyata ano may duro ko may tipo ba na nunggu na kanang garabi ni tabya nunggu to kay volleyball wala liw pisar na ka may bulida kina na kina connect na may NGOs to do may na Girl Guide kina Boy Scout kina Red Cross na St. John Ambulance duro may na women's organizations so at na youth ministry bakay kina may merge to do ko liw pisar na tambalan ni buli kima may buli kina. Kaya man nga o kalungan ta sarwa ka libo na tamban ni buli kina. Sa may pakarambay libo ta kasar nga nanunggo kila. Do kina or to na bilu ta kina ngona merto talayaw abo gitu. Ulay buli nakabuli na be say biti ke de umonde na wanga buko umonde wanga ibon no libo kandabu i overlaw ngole sareni nabiya to biya no taleso santo na kana kya natali na garabi ni tabimbo yan ang ngaw na ya
na be kornibuli yambia ka naita na puno bito sa kikina na nibing karay yang maruta kasar makaliw so toko pakauti na ka pakalebu na mo yalo ni bingarabi santon din na itabi lewe mongoli tu na be say biti ngoli tu na bi pakatabulili ali bay tabi talangay na no to bol liu totokan din na no ni sa tormena tutu baka train ngayo to ritutu ya sa don din na bingarabi lebu sarangay na ka pakalebu sar na no mo semay na no mo bingarabi maramanita to na wala tala ni gobe Mrs. Bola kerongan yo ni wasianga main kan ni satu kun maya o Mrs. Luisa ena buku ni na wasi ni Brownies the Girl Guides but kina Rangers ronyo ni wasiama na may Mrs. Bola na baby sa umbe kaya do may biti ena wasi bira na ngone ena puno merlakoba na bakataw na non rembaki ronyo ni wakararam teki ke may mimanda na ambong ni kuwa Sabinaka na brownie sana kena era tundua ko irna ngone era tuturing ati men primary school kelas 3 ban ke baka brownie ratos men kelas 5 binaka ya o girl guide sana do te buti ko na kelas 1 bitu kena walo na Rangers irna sando bibuli se irna sa karapti ko na nanonra muli ni secondary school sa wili baka Rangers ya itu luti ko na wasi le libsar aba bin nakati ko ni tarang mena tarya bata sana bin nakatalangan mena bambulong tagitale na ko ni nantatok metal no tikungo ambala taltinana ken may baka to ko titeki bata talana nanonda bi masula ki marama nani singan bin biya kito babin nakatakan ni raunyo ni nabakarita katal nga pakalipsar na bikaw ni sakatona en na buku ni daka bagol kaitsugo esang ni semate rawe biti balatin tiko ngo kay ndo na tim kawa na tim ni ndo daka ese rautu nga ni raw stoli may val me kimo milako ikema batakir na ngone lewa batakir na boni kasi bulitali daka tubo ka Oka wasi ngor tu ministry division tu mesenta tu wat ko ya na keneta dak yendo la ko ken may na bola ke bakarangan reba mana be wasi ni no da bonua nangan reba na buli ni des be raka simpuli me da tikongo na wala bisis bol ang total na taro veteronga na balitir nangon ani robita ben na kani Brownies na Girl Guides ti kumbekan do na ilabon do lava ki beka merdo so manangon na lo manito na empati sa so mepeka na kornibuli isandi na sa bakisongo wer nangon nele kelas 3 ra $1 non fi non ra edurduru merani rescue takikina ni resalo ni songo sali sana rota na beira merasolia merataura na be matagal buli kada ngaki mamsolia le beira tangga itu karena guides karena menelewa ya rasa tos tak balik lah sing sutsar ni sibitin natin nantola nak nila ke karena menelewa go ento bin kaditu ngamera maro na leaders lebih korbuli lebih karangan rem sarana menelewa merangai boleh kira lebih karabina kata nangon non rabuliti lebih karabina kata merah bulida abang bibi non rangangan nangon menelewa ya nakakede na nakatigo na bukuni labo ya me leso talbe rangone labo ira sulia kena yang talanga me lo rai me dona ka me kena yang beir ketanga na leni songo Brownies kena Girl Guides ko yang bibi sarba lebo ni da bole suitale na be ka kin babuli da beir rangone labo o ira kenra na no talang no ngai lestale vale lebih karena pakai tora ramulida. Sarot meron to sa mula da barawa na non to gitu abila semakin lang sire ada keda ngai binakatubira ndo tal notak nakbalebo
Sa totoka benaka bakawati na bekaw ni wasema ya na bengarabe ado bira na ngoni korni buli la talita kasaranga na bika so bira beka na kaya la kita kaba na sekang beka dira kaba may bali rasaranga ni robuli na non ralewe na tiko na so kongo talita kasaranga bakalebu ni inda bitalo na ni kuwa sa rasaranga ni inda baka bulong taka bira na gas ni buli so arba karong tikman ng bong binaka ni kuwa be Mrs. Lynn Nebiu nadambekan to na namubasambeka ni bibaka ungeti bairan na bikor ni buli sa nagas ni buli arba karong tikman ng bong ni kuwa na buku ni kena toko ni na Girl Guides. Ketua sekani rongo di kemlital cika nunggu marama nanto momuni kero ni reden beka na nomuni komputer maramanita siang cika ni rongo nanto momuni Mrs. Linebiu. Okay, alright, sangay rongo mai, posa mai. Sesiang cika ni rongo nanto momuni maramanita lenga cika beka na nomuni sound. Kaya ko siyang beka ni rongo diyaw. Sing nitori kya nagawa. Ini salah ko nan korni buli maten korni buli. O dita le melitori kya nagawa satu ngonelewa. Mata ngor sanda bitu ni sala kamana club. O ticha mananga sin klacho na kami ba bulida. Yo esenga ni yalla leki na maramanita. Au ka usangida ka ba usanga ombudi na ngai lomang. Ira na maningo me no turira. Na labanga itu ya boli tiau. Oya muna ta ka bendona ka ambale tir na maningo. Na ka kim sangida ka ba teiseni kau. No books, siya na handbook biyaw. Naibola, na siya biyaw naibola. Aw sang kayo ko tira nga nangone ke mamilay kay senikaw. Ke mamila ko ke mamilay ko tanga manisulu ke mamilombilombilom manikalasi. Dapat niya ni siya sara. Bala tayo siya kaya na liba-liba. Dapat tala ke mamila ka ke mamito nga limbi ba binakanang biyo. Nakabalay ba ko ngay baka bulit chiko pero nga nang goyang baki lima tiko mikya. Sa nangona ke mamilay buli sabat-sabat nga nakalalay pa. Lo manikalasi ke mamito ba ibola marabuli na kaya nang bibang mato na ibola. O tungo chimbo di senganin do nang ibola wala man nangan kya sin tortu kya na Girl Guide. O yang kasi mate nyamba kya no kungas ni buli. Yo nang guli tiko kya usang kaya kani siya au babuli dir nang gito. Au kultur nang man merlang gito. Ngona skills. Ko iti kung gomi kim do baka pangante otak do na kasi ni buli dilo man korbuli. Kim sangi ta bole te o sangi ta bole mo pangante otak ti ko ber. Matay ni korbuli karoni korbuli to bata bin nakasaranga. Siya ngin do na yan book siya ngin do na ka. Ikia sangi baka o pangante ta kiyaw ni o yaw ndon nga mo na timbiri nang manengo. O siya ni wala ta bara ndon nga mani buli sa tingo pa na PWD baka melo toka. Na buli. Kema mimbuli sikoni, kema mida ka chamu, kema mida ka rokete, mida ka na muli, matigilib kya na muli. Kaya ka nga na muli, lomba na rokete, me maroikina. Yan ko na nga ni mami guiding. Kabat tala nga yan, natubas yan ikaw na dapsoj. Lako menda nung salay tumbuda, salay chukon dendena nung chukon, liya sa na kesa-kesa. O tuwan chukon tanong nila, kung sino nung lab, mga nanganduril kineda na Facebook. Do bakal lesu ito kung may nakubakasa, manay ni mami buli kes-kes. Naman nila, kagi ko tamen do na roto lachi-lachi. Lachi-lachi, kung sa ko tinikinan ka na marunitinan. O kahit yung gombolera, tiko na kasi bulangan ni kuwa. Ni kuwa sa ati ko na handbook. Nondra na brownies, nondra na guides, nondra na register. Tu kedi bola. Na handbook e tu. O yaw tu ko na chungo, nanong experience siya nga na handbook. Nakasar nga ba kasama taka ni nalay da ka ba inda nung anong ni sa tungkol da kamay baletira kita nung anong era nga ni nalay da ka etyo na muna sobira na lista lang nga merlay randini vale merlay ngarabita may nakoro nakaba kasama kita nga usang kaya naman ba may kaya may da ka ba ko na ba malaw kaya ni mami clubs kaya may bababi kaya may bakasanga dapat kaya nga ni na bakasama taka ng bula may nakoro eta na lay ito may buka na nambuka
Ya kaya kakim takaba. Ikor ni buli. Di sana ka bang sa ikor buli kaya mamili tu kasi ni kautoka. O teacher mandanga sing kala tu tu seni kau senga menang mendan itu tu nombor revena katu. Okay tunggu improvising. Senga na seni basang kaya mambitanga na tinini saman kaya mamiuturin buka. Embuta na sikoni steam taki. Kaya mamita kami korbul. Ni kai cuma na da borul bakasal kira-kira nagas ni buli. Na bakasal sana kira-kira mbena uti gober nagas ni buli. Okay lang yung kaya nagas ni buli. Okay na daw jack of all trade. Nadhabangan na biyukina eraw ni dambula. Kaya tiga mbarabi raw nyo leisiwa raw menekemuika. Kaya tiga maulo ni bonoya ngai biwa tadaka roro raw mekina nambula. Si vena bon nambula kini kenda raw nimbula. Ya sarang ngo nakalalay po kaya bakabuli tiga birna ngone na bono na bambula kina uy ko raw nimbula. Kau kira-kira tiga birna ngas nibuli sabaraw ngo na sereki na madaw ngo doanga na madaw ni sereki tiga butala na buli. Au sakir-kir ber nangas ni buli, baka masutir nangas ni buli marama na besa ibiti. Ni alabi nakasate ko na buli. Tatige bu, menda raidira chuko na ngone leongo, me baka nga iralu benda. Raba buli na dula-dula, na dulang bulu kau na kaya ni matay. Dulang bulu kau. Ni lutu main doon ang bulu kau. Kare rida, ni doon ngone leolo kami korbuli. Ngay lutu tumay na ng bulu kau. Bulu kau ni vinipo, sembeleti. Ngona kalalay. Nagtabo, na kinasabo, na kinalombi. Kaya marri ba binaka. Kuni ko tume korbulin do na taboy sandu kundo ko tume na vida na singa. Kaya nga mandanga ni taboy. E na babuli de biraman. Saka mandana tikini sul. Kaya ko ya me sama sabanga. Nang buli ni sama me na marri tiko. Ambe kay sana ka kerer tikina nga sini buli. Ni albi na kana marama. Anu mati ko irnang maningori na kalalayan da baka buli da bira na senga bagando ni na yali may bira. Senga bagando kaya babuli da kon tubo sini ka. O mede ma babuli da biyon tanong na kango me korbuli. Ke babuli de ko na dula isa o se kala sitol sa babuli de o ticha na bona dulang bulukau na kala la ila e se na ba ni nel baka na ni kai chumi bar mara manita nanu mati na namni se buli me nambo ko star ngaya o kai ti ko babili na katala ni sember ni da bango o babili na katu bero na mara maru o misinanda kuda tembere sar babinaka o yakal nga mo commission na may imbaw na wana kirwa bibola kacharkina bakin na mara manita na bichungo misbol Endo ay ba ungi tiyaw sa rakalim. May alay ni sangsanggo may ungi may matay ba kaninong buli na buli sa nga baleta na galga do siti may regreg bakan duwa nga nangona sa ulit sa may kinusor. Baka nga yaw sa sando to ni kanan daw na galga. Baleta nga non robuki oro na maramurungo. May kya meda mingo o sa bando ni se mbita sombo na ibuwa ni galgay o sa dalatan reketing ango may demo na marama wekango misunan do kuda na lingo kwaya may nangataganda pandas ni ule sa national trainer au manibuki taki kwaya se o sa samite kwa mbeka ena kena didi ba kina training eviti kina tubani na program ni physical guides se program advice ambeka na vi program keda ni kemba vi program keda ni training edaka ya ndo bukir sikina ngasni buli na demo misnanda kuda au ngeme vi buki kwai nakanga ba buli da biao nakanga ro ba buli da biao au mai ba buli tal shugo berang ngasni buli nakbali Totok bakawoti binabali sara maramanita na nomu asema ya nabi bakatabulidi total no butaro bi bukin beka bikebuni maramanita na bulitan bek ngami sawani na buku ni nomu ni adurun beka imbure so beka na kabaya ni sa buki kimni talangan na nomu ni sangala kibing garabi talangan na tambanin ni Girl Guides Amen. Okay lah ni kimni talangan rin sa manatara ya. Di nasara doon na sama na buzurimure sa elonana sa kataling do yabukiyaw ulo kanigyan doon naman po ulo ko tani korbuli sa kanin do kirobe kilay enambula menda ba ndite kenda ni ndaraw ni ngarabi kenda batiki kenda na bidana ang bakini chumisawani dinangan liw na kambule kina nandambula ni bonobo yo kila na katalanga yo babuli de choberna mano baka wasa wasa betigo me tumbu da kenda no leo merani ngarabi ko batiki ko be independent and be confident at all times. Kila ni katalanga o kai chuga ni senga no bibola ni an handbook o kai chuga handbook di senga handbook biyaw kasana nga ka ba babuli da perna ngone sa lagi naman ni sulu lombi
baleta ni senga na batu ni ayani na bono enda mula kina ni senga na senga ni tukuni bango ni sa senga na libu kenda sirani linda ronda isule singa nda basa senga nambuka itu nambuka randa baka ngataka misawani andra mena mataka o lambika na namu itu tubi nakake kede ngo etiki ni bingkara ni galgari ebu kio saranga bali nakake nga buli da me korbuli ni ndo ka andra mena mataka lambika na tutubi oli bali linga nungu isulu nakena lili na isulu me pinta gibada ba yakele na kakele saranga ya au wasebira na nungu ngani kala boti nungu doga ngitira iba koko no ni label talanga kya irangon ya medem kim talanga be label kya ya be ka kina sana ngani talanga bermai muria mai na weni apa ni label kya nak sarwa lebu sa tato ko bina ko lebu na biwasi dora kan lebu ni non rabi ni bina katumingon na biwakani na no mundo bingarabi na marama na sigbina kanipua ngas ni buli Sophie Rombe kan indo talanga na muni ba kumadala leka na buku ni non rabito ko ni ba kamay na tumbu ambalete ni tiko na nonda bengarabe kornibuli sabo sikino misling ay biu kay Mrs. Bola na bengarabe na lomani kornibuli bakata bangas ni buli Sofia o stampe ka sonong bolem-bole na non rabito ko ni ba kamay ni tumbu meradur na ngone na Girl Guides naka dakati navi kornibuli kaya o bengarabe kina toto kana non daw bito ko ni may tumbu may maumada isanda suka na buli meki memsati ko na Girl Guides sara sindo bela ko balor na kala sara por kala sindo rua gosangi may buli talaga me sando talaga na non ranga una ira ni era may bale era sinini era tokon sarvale na kando lava kiani ni done mami kemba or na tubutumbu sara daw la ko merdo may asana ngona re may buke kima me na ni mami daw Bazar na ni mami activities ikor ni buli na ilabo ni daw lava kiani lebu vai rara daw vito ko ni binakasara ya ni na isongo ni nabika babuli dikina to manda na laws na lawa na babuli zira meranda ubanga takabina kana non rangauna wirna ngone baka ngona ko sale una taleboni sale una talendrenre sale una baka wirna ngone mergetala isatu sarando kamera era sau mimbeka ina soko quando van gata salveira na nonra good turn adan tu na good turn mera ndo soli na nonra it's na service mera ndo soli na nonra una mera era buke mera babuli mera ndo be buke mera io bangata kana nonra una na be kaya na so bakana zula na ti kira ka ko sa lingai view gona bonu baka metau ya taken birna ngone nambula ni bengarabi nambula ni beibuke nambula ni tiko sama na bika kelenga entakila ni nakautira ni nantona ponwa yawa yo baba ni binaka berke sar ni tumbu era ndau toko na tu mai na isongo ngo na nonra somiti kumana nonra fees patekina nonra ndau baka unangwa ni merlei kemba ena be kemba kemba kornibuli se district camps, se provincial camps, wakatalang kina na national camps. So talangan nangon meron daw kay labo lebo saran daw bangata kana tumbu meron daw kawe son nangon na international camps. So bimbi na ken daw ka may Australia ni Zealand au klando tanaw ni uto tinalala arala ko Hong Kong. Arto ngole may na nabi kornibuli baka na Central Division. Dan naba binakale wando ela ko birna tumbu era tokona na nonra wakta buli na lubenra na tungsungo pinaka na kabalib sara das ni buli Sofia di na sarangai tora kambimbi na bito kon bebere tumbu tali ni tarongodong boe ni rebito kon saranga sampule do birna ngol mer sabes talanga na lakoy val ni sar tali takati ko na bikaya to ko korni buli tali taki bakan lebu au klana tabai ngora bai tabi kin bali bo Mrs. Nantakuda enak kena dakati kon na activities beira na ngone ena be korni buli Mrs. Nantakuda kaya kau ni sesya mati kumai kerongan itu ngana no mubak mata lebih rana bakar mati kumai ko na buku ni na volunteer service orang ngata na kana pas baka baka tele oni ada buta maya na volunteer
Tali taka bakaliu baleta ni oni tuko na mayao Sophie na service good turn na non raba ngiti na ngoni merda kaba na kame na lon rendina na non rabina kata merda kaba merbi buki do manda no bama dal tikinea ni sember ni toba kambola bena to maramo bulan me Mongolia sa durti ko mengo na kavale maramo na talo selin na kanita Mrs. Nanda Kuda Minawali Sara matatatu ni songkong voluntary organization kana baganda da weekend na ngone ana NGO siang ngone ya a non governmental organization ukima mi keda nang kasini buli kima mi may tawra na songkong kima mi volunteer mai kima mi dakapana dakaya wari ni kima mi somi kina somi nga na dakabanga sini buli okwengo ka sa no mungau na sarangau iko Australia ena bukun ranang wane kore chubang be matam ngwe daka sauli bukin no Congo beya undo tukon berang kasini buli sauli bo Congo baleta nyo iko Australia sarangana no mubula na no mungau na no mukila mo bukian nang wane go metau to kana no nambula may nangona siya ngone kina meta nangona sana lengka sikin siya ni daka roro ya yani raw ni Australia na non rambula nangga sini buli ena tambana ni volunteer go mebra volunteer mai narangarapan ita go endo na daka sauli bondo tukon na baka samach vera balata ni bakanga kaditunga kina nakalo weekend menda Australia na non dambula non dangauna ena non ratumbiri da ko irango weekend karu ni songo go tumbiri baka tambagin do kina na tambana ni character building taray na kikina non ra bula baka itobo baka raw nangoni character building yan baka indon talanga ka awatali ta kikina baka libo na songo balate taray na kikina non ra baka itobo ta kinangoni mera itobo binaka mera taliro rawa mera daw baka rongo me chukumir na ni bathing gomi mera daw bilo manisara gue libo na kango kay libo baka bulit mera yan alo mani songo go siya ni tu na curriculum na kaya ba tawo bulita kina bikango ya o kwengo kana character building go it goes for life ito todo kuna non rambula may nangona ni ngoni me daw nangona rasali pa kawatikin rasali go matanga kina misali ngasi sikira na baka sa matakatunga ningo nakawa bulita may nangona ya ngekani karua na bosen ya la kotukina promise I promise that I will do my best to do my duty to God. Na matingan niya ito masaya. Sa taur ko sa ratunga. Nang bulan Hindu, Australia na nang bula, yan na isong-song. Bosa niya lalo, kaya buwan nakaluweng karabati ko. To do my best, to do my duty. Kaya naman bal, nakakita nga itakaw. Sa may valley, sa Ilomani Valley, sa Itautumba, sa Cornibuli, sa Ibinga na buwan kay kina, sa Dabang Alibo itabitay ko kina. Okoya na nanumachiko na nanabosiniala promising to do her best in everything she will do. Ngore do na kay bibikin na nalewe na voluntary organization ko. Siya nga wala nga ni bisa wo ko nangone buli. Bisa usarang ngay liwong gaza ni buli. Me kilaw ko ni into na takatagbo. Nalay bisa utagi ko man nga. Me kilakin ko ya. Niyo natakatakan ko sauli may natakatakan kasi ni buli. Yo mga hindi na kaya maramanita. Natakatakan sauli hindi na may natakatakan kasi ni buli. Sali uchi na nung natakatakan kasi ni buli sali yung o kuya natakatakan ko siya tostunga. Waka nga na nung mo kasi ni alala chukupo nakalo sulibi kenta natakataka give us the work. Meron ni itauri ko chukupo may nangono sudukina meron nangono matikina. Pasar nga yan na volunteer ko, na voluntary organizations mo. Oy ko po sa alala ito nga, wana kaloy kong garapa. Dindari na ni kubikor ni buli kaya lewe na ni songo. Kaya pambutan na yarang maraman India, na Muslim, na Hindu, din na pambauta. Din na kaloy kima din garapa. Yan ni kima lewo sa alala, kima sa alala sarang nga, wana kaloy nga kima garapa. Yan nalimong baka ito na kaya na pangamasal na pangandewa. Pero pangandewa takataleso. Iya matanga na puno doon dambe to kakin.
O ko saya le ala buana kalu meni tiki muni ngono. Ya na eda pasar nga nilai ta pangana na bula to do her best in everything she will do. Na shake dengan na takaba. Ya na sulia kia tiki no ko na na ngu na na binaka todo ko na na manggosa todo. Ya ambe kay au do reida tipo. Isang wala nga ni buli o ko na ngoni. Yung buli sarang nga ang gas ni buli. Tanggal buli talaga na itumbu-tumbu imal. Etarato to ko na ya sa kini ni bulan ni ko ngoni na wano siya makina na akya na baka tuloy da kita. Yan ba ka na nakaurida yan na loman isong-isong ibiti kena nananda daw ngole ni balangi ya libo ka rambay libo ta kasara nabi kanda kila kena bi kade de reso kasya mati kanda bada tipo na buku ni kena sulit ko na bulan na ngauna na yaw nabi ka kede nga au daure ni sauli buda ko ya may nadaka so mi bangka sini buli pinawale mo na ita ko ba kaya sa totoo ko ba ko sa momonan din nabi ka ni wasema ya totoo ka saranga siya mabatal nga nakawa siya mo Mrs. Lingay View na non ba ka tabulida na ngone nabi ka na dula na tiko sabsaba nabi ka kede ngombo wilikin ako na ngone lang ba ko kesa tiko daro di kaya ni sara nangonong go di COVID ngo sa ranti po tami na natali di okla na rere so ba na nangone ra kesa tiko sora baba tiko sora tuwasin ko tiko era rere ragal guide back aron di kaya totoo kan din Chiko may kena na skill training skill training kena character building nakabalik sa maramanita na movie was may naulutang nga klaro siya kung ni ko ready ko na endo bita ta kimbe kamay endo na itukutuk mo Australia nindo na ilabo be ka bagita merme na matintu so limbe ka na bikor ni buli me baka tabuli talo ira nangone na baka rokoro erbita lo taksar bale bo bita nang gas ni buli mani baka samtakati ko na ulutang ngo na bita nongo ni girl guides ninde kila ni lebu na the values baka tabuli ta girl guides laksar nga mikinan na naloloma na bikawitaki na bibaka roko taki totoo kan din ninda reda na kaya ni sa bita na matinto Australia ngo me baka ito naloma ni bikor ni buli Mrs. Mbola natakmada na nomuray na tikinaya na bimbi ni nonra buli na ngone na bibaka roko taki naloma na nga ni kor ni buli ni seber ni rangwale ni tauntakwilon raban ralomoni pale ke na be buno taleso non ralomoni be korkor gondo nakawa wili kanikwa ni sa reda na matinto Australia na bimbi siya ni ko ite kimatanga na ulutanga ni kamera buli me baka na fika se na bosa babalang sa beka sa biusar nga men don la bole me baka ta idi na kena bosa baka peritanya be na respect ando man no ba matali kam sa bola o tino kay mo libi miss Batiko baka binbin na kati ko na ulitangan gore sa kanikin na talakin na nangumbula batani santi na sara ndondon nga merani ke bakara urani wasitu na ilaba bangore me buke ki na irtale sona be matentu esando makasar batani beto to batani naksara nga na songo baka yang taktingo ebiti enabi bono tale so pa bimbi ninda ba tokati kun na songo ana international movement waka tau doko kina na be pula tau sar ni be na do ko ke baka sabati ko andun merto sarai dan girl guide membala tan matentu ika era na rota langani rede kini bambo tani na tampula be itu maina be puno taleso bunga erangan drep sartunga na ilavo na buku ni na rampula baka dua so saya litiko na tamanra sa sanga tiko ni rada kana tina sarai bingara tinga baka takira ke baka endo nang unisale rani rewala ngakina na maten do Australia so de na matiko me taka na ilava enandon donunga merei da baka raram basaram balatani mamdole boss talanga na Pasifika enangona kimdole ko kinana trainers na lay buli endo bakale sumebe kima me bunga sara
na baka na bina numi baka songo and the rauni ya to na kena bebu ke mai na songo lebu na ni tompula na kamata na trainers na be sai biti ke dan ko sana tunga na trainers ko sana don mena lako meroni les mai me ringarat me ka satu kon tiko mis nanda ko da ka kede ai tiko kina o baka boto ke baka endo na kena a beterong me baleta na taka lebu ni volunteers na buku ni nanda bula na soli asanga ni kima mi do saumi na buku ni kena ndende tiko na songo ni girl guide o bombo na scout talanga na raw talanga ni taka beiro ya meron ni toto botle tiko na ni taka kete beirna dorobo ke na ngonele sambul tiko irgo na le ni kuno nga na no ta kuno na bengo na mai muri en do ka o bombo tiko na en bimbi ke ka reda na matintu na no matiko me na reda na ilaboya me na reda talanga na isongo etiko na lomani dona matintu o iral mera andre mera la ko na kena buli pakina na kena akena atokoni na kena tori lingataki na buni na rabir na le songo balata oni sarma tiko ni sengani na nonra fees ko ya $1 irna brownies irna guides ya $2 en dona mbaki anga na lebi lavo watake na lebi rena lo mani mbaki ya kima minta volunteer kimdo na kamsar tungana ni mami ngandre na gasri buli merane tos ko kina ni mem program au bote ani sakile le pate nindola ko tiko na Pacific Leaders Training timam dole se tiko Australia se betal na ena bonua o bote ni na dona bonua baka eroni ni kila eroni se makina meroni baka lekina na taba eroni wase se rana lumtal tunga kina nondale ni isongo kerna dorbo kena ngonele meroni buke dake buke da ko langa mai ngonongo ena ko be kasa ya to ko inviti da sinrani na munta kan ni tungo ka el lebusar na matabu vale bin ka tu meranga rabi ke santa bang pata nganda sana masulak talanga ke bakasa na bina kan na ra talanga ni nanu inobiti sana ndaw ma ka bina wale na tikina ya Totok binak balik sara Mrs. Bola na namo sema na namo ni nanumay na tikinaya ulit doon din na itabili bundong karabati ko na Girl Guides na Fiji Girl Guides Association nimbola binak bikim ni na sema tikumay sora sa sema tikumamengo ang gondo na bitalam no mo na sara totok bakoti nirto sema may na nanta marama erto bin karabati ko na Fiji Girl Guides Association karto wasetik may na norto itabi erto karabati ko na isongo binakonggo ena norang karabati ko na lubenda ni reva nangono irna lubenda ko erna isau ke biti ena donongono may muri ena bin karabi erto takabati ko irna gas ni bulken ena bin korni bule biti karbito ko ni tipo na norang karabi na lubenda sa ngol tiko yani na baka binibinaka bayira to sa napakong bula sa Runggo, maramagas ni bula sa Lining Batikota, na nala sa masarchik may Mongolia. Ando madamay na naman ni bakang bula maramanita, karo talaga niyo ni wasebi na bakarong tikumay, na dabe ang giti kemuni na matiningo na muni baita bikina, na Girl Guides. Nabalibanita, nimbula binaka maramanita, nimbula binaka na maramando lewat tiga vital no na kalnan ko sa totogan tin na bororongo sa bakanga kimel ni bon tiga nan donawang na kina totokan di bakmadal erto bogador tiga na maram yung gay durungan ita balatan ni nangonay bakuko tekniki na nabi kornibuli menduri na song-song ni Girl Guides nanungku kornibuli nangunay arto gay tangani kede yung tundo gay kenelo sa gay baka meu bakuko tekniki Victorian na buku ni Girl Guides kina promise ka nangono dure ni kino kolong at sarwale unir to satu mayor to na maramang kangka
Arto lewe tiga ni vital no ena sini kuah. Wakai bamadal tikin na Mrs. Lingeview o kaya improvise nga. Yung kay Duriani sa tiko na handbook sa tiko arto na trainers. Waka biaka kena bas baka barada waka mi usa free ride. And kena ratumbiro irna maneleo misul-sul. Saat itu talaga may mo Madam Sophie, hindi maramakambani, Mrs. Nantakuda. Kausama ni kito maybe Lala Bolisar, kito na marama, kito lewati ko ni Vital no ni Sinekua. Lew ni Kemba kito Bakalakova, lew ni Bose kito Bangaiva, au walimanda sa Donango sa viwalo misling eview. Kento sa wakano so ninguém yara. Dona Kemba may sanong go tungay. Dona Boss may sanong go tungay. Sarambito may no bubale, sartumbito may no to dui bubale. E na buku wala nga ni no to nevaka utuku no to na nito chambeni. No to bako ko ta tingon na merto liutiko. E na buku ni song physical guides na value. Sa totoo kami na wala besar maram kas ni buli kalau selin pati kota bikin dia nang siya mati kumay na maramanggo maram ni kumi may barata siya masar chung mi Mongolia na buli ko kay burubura totoo ko baka woti na non sulit tumen na nongona o kota lang nga ubi bak madalta kanya siya mati iyaw kiberto na maramanggo dora kana no kumaraw nakabale marama ni tal selini na yalo ni no muna no mirto na maramerto may bak madala kadora kana no talitaka nirto na nero sa vital notiko sa kaya sa tono may song sa nga na Physical Guides Association na nanda bulan na marama sa talendina na nanda to may sota chiko ni po na buku ni vital no takini tabile bungo na ko bakalebu ni sibera nga ni may daw na nanda to vital no natakos talman de na marama ni the Count Robe o ngas ni buli Sophie membalet na ulutang sa gitu ko nga me olo na weto ko ni may bari Memang itu kun cuma misilin nabi, misis nanda kuda misis bola. Na lebu ni bunu talaga do banggai baik. Na kembai biti na kembai may balani. Aure sarap taltokan dito sambo buka to na lomo ni mali walal. Anggas ni buli Sophie. Pakatama manda na bito ko ni may bali. Kaya baka sa tukutuk benam dota, au sana buka tiko ko di Selandi. O bakon do ni sesena. Na taben do ya anggas ni buli Sophie. Iya, doktorisa, bina sarvale ube ni tota. Oya ukilai na matubala banga sini buli na misa tuwanga ni rola. Awati na koro bunimba mai serua. Andina. Kau bina kawana na nantolawa tu na katumba beya o meu. Ngole na beba nua kelenga. Aula ko kina, membala tana songo. Abaka kinoro na lubengu. Na bano kelenga ni kamba ko tirautu. Na luvengu da robo sangai kalasiu alu sangai manduanga na lako saka ko na mo sasini be lako kira leo ke da yo ngamu ke na tangani tiko sama ningai tu okoya ono ngone leo na bono ke nga ko tukina sa secondary ko na ngo yo ni tota au lako e mateni nongu ngole au yo New Zealand au situ New Zealand sa tu me ke tole sikandavu au sagi tukun bato kunila ko bala tau si au bina kata me tipo ikeri o mbrida nungu ya ke baka sana manila ko me reza ngana ka na kauta to sa ko mandani la ko amani kito man kai ngol kine mako ngai New Zealand vidana no boss o la ko vai Australia bata kim sa slinga view gornongolalan tombale bono ke nga kiro le kemba kina se kiro le boss kina kiro na tombale me kiro bangaratu na beka me kiro na kota li sumai viti. Au lako na world dona seminar ba mai Japani na rona ondo lutini karua au lai vuli na rona ondo lutini kava India au kota li sumai kina viti au ngwala batake amel batirerenga ti conglomerate felice kira le buliza mai ndona na curriculum na Voices Against Violence. Ngoange mai bata bulizi kino ira na vei leaders civiti. Bata bulizi mandi kino ira na commissioners sa sarange kauta na vei korni buli. Kira angwala bati kino na marama ni India I Japani.
Kiro ale wuli kina. Kiro kutal nga may nabika kiro wuli da may ka. Mera may wakaramte kina na kasini wuli. Dr. Tio bea kurianga na isung-sungung boy buki yaw saramandanga bakata kiyaw. Wakawat ko na may linya wanda umbera. Na promise wakat kunting mayaw Mrs. Nanda Kuza. Watake na lawa, itini na lawa. Ebukia meundina, meungkarap na nungkuitay, na kena bakatanya dengan di tahun 2 zake, wir nangwane, sengawa wir nangwane. Nabi bono ke sertal menang au bingara kina, nabi korni buli, wir ni tumbu-tumbu, nabi project, saya nabi korni buli ke lako kina. Au bakadar tu menalong kundina, dia bukiau kina ni sombong. Hindi nange sa bukeyo man dahil tange raw kino wali bukeira na ngone waka kino na be communities o bengara kina ina lebong ngaya sa totoo makawoti nakabali sarang kasni buli Sophie babili binakatal nga benong dota Mr. Wangkanin Rolla and yalo di bito konye be kemundo na marama basi be kemuni kasni buli Sophie and ano nila ko to ibalan sa totoo kandina dagare ko ano muni bosote na Physical Guides Association uni sa bukata wabo ko to na lam ni Maliolala uni da buto mi ko sa nabi bonuan da kato da do tanda-tanda tumbek nga and ano muni tubul nga metabioni go ni salak sar ni Silandi, Australia, Japani, lihat sar India. Totokan din na go na yang ngona ni nende solikenda. Bakate kenda. Bakata mo da Mrs. Lina View. Roni tarong tanga bikem ni nataroya, bakata mo na bito ko ni may bal. Kira niyo kaya biyaw 100%. Saan din? Kaya sa kausupi maramanita. Orto kaya na lubi ang orto sa kilato nga. Nung nga nga indo reta may kinapango indo to nga nang kukato. Boy, kasi ang nila ko ibi orto na makumbong. Nakato sa special to nga nang balita nag girl guide. Yung gaito sa nga balila orto sa atar sarang boy kung pa nila ko nag girl guide. Baka tikisyo nga nabito kon may balik totok. Balita ni kirong gas ni buliro ko indo tourist scouts o tourist guiding. So nabi mo no kendo lako kina senga bukan dona kena bosa. Sakila tunga ko ni sa mga ni girl guide sa turinga na bag ni girl guide sa tos. Kita na may satala ni sa uti may tabi. Watu may ana matay ni mbaki may daw saranga ni may bakademo ko na 2013 ito ta. Au makasama taglis ng college ko Sophie. Ang may bakademo tag ngabi nang nasinga ilang ka kinoko may sa ko balimula. Ang bakademo tag ngabi o naturally ko. Ni koro kiro wachu meki na ni samay kala boli nando na koro gaito na bango ko ang sala ko meki na bunu ay tarong banda na mo isul masala ko balimpula sa tawa kamo ngeda buta mayo ko maramanita unito na ay girl guide ko sa tawa na wachu tun na nung isul imber la ko kornibul sa bato kaya na nagdito ko may bali kilabi na kato ko na trabe kida na labi kala na labsut na wongo kini scouting kiro waitam kina na wongo ni girl guide kiro waitam kina Nabi kemba, nabi training, nabi sochi, nabi toko ni batu yang kanga itu kena cuba Sophie, nabi ngona kele ukalibi, me ulah ko kinando na lain nakabulen do na banua, o babi ni binakatanga nabi toko ni. O biti sa bola ni lako bikede na buko ni bi bakabuli ni girl guide. O ya la kemba, na dolo kena ita siri ya sawa, na banua sing ni lako ba kay list bakadala kay katyo kina girl guide. Yana buni lako itai o babi ni nakataka na matagubale na buni bito ko ni na sa mini bondo na visa na bika kede wakati ko chiko Sophie au mbola ko baro Australia ena buku ni tu ni girl guide le tu bani maikina baka rua au la kotala ngai ni Silandi na kena sanga itu na itu bo na curriculum bo ni girl guiding wakati na leso mo Sophie India au muria tala mawe na India bele to mana talenga na kena lebuli na curriculum me na Voices Against Violence kena sanga metarobi na ito ko weso ko babil binakatacho ke na bubale me bakana na munitar se bada na bitokon o sakay hotin to na na pasen na bitokon may bale berto na ngwane bakaki na banali ni mata bubale binakabali sa totoo kapinakabali sara Mrs. Lina View ang latar talaga no betarong talaga be Mrs. Bola
rotal bangani so mamena taro minta kilani ko sambo balabuto ko nono bingarabi en tambanan ko ni Girl Guides Mrs. Mola ren total nganum ni pagmadala na tikina ya Mrs. Lingay biu karo dito sobek nga na computer sa tabukit ti kumbek meron ni Ray Sarabi ko talanga gol sangere ko arata Toto na vital na si Rebe. Ang na kutikubi kemni au biato manual langan nanong ko tikubu Rebe karabi na empaki kere seni alivea na empaki kati wa bisa bukavito. Ko nangona au sitinga kina primary school may siyanganga Indian school. May kambalaten le sivadada kanangasi itu le ngaram tiku kina ndo na tambana ni NLDC mbalaten na tambana kangele maruroi tiku meka sanga ni wata wa tambalaten ni klani kango ekimam na sotavanga na drakene pula bakubindi na nungu babin na katiku ni rani mangarawi na tak may senganga Indian school tinangan kurbulika India kito be bola katisar nanga sinuli ngone ya tinangan yo to ketiko tondua kanga marama ya sangani bakatitika na rotompol kena bo na bukuni beito koner to bagatora na bukuni nonra tumber na brownies batikena Girl Guides Yana bakia o tumikilika na tinkatio kutsabka duitu nimbera ni wala talanga na suba handicap school. Nabito ko ni talanga ni nandera handicap school erto baka andun talanga mersambo brownies talanga nangonelewa artu material lega tubaka na evan ranalingandra Iya, sul tanga na vivanto di ibu na pumal berani raloni ibrani se o le do la sreo o chan do det tal to ya nyusa ni na mandra ananda venne una mandra la ko ya o san do di como to ni ya cantina o do loma o sa yendo kila ya nakaya do torna longo mero ni bukeira que baka entona no era ngan reba kin rebu ke au na baka to san sabi na balik sara na nomo biwa safety kumaye Mrs. Bola biba kung ketindina na lele berapa kumbulat ti kumaingo will tal tsungai kinambo dombe kana makumbui Mrs. Blakelock bakambulat ti kumaingo isa akati kumoko nyo kwambe kana ngoni lele tonto elewen be kana Girl Guides na bukuni non do bakamuri non butiko bakambulat ti kumoko o klandi na baka na numasarte ko na marama tumbuna ang bong pinakan di konto man tanong ni pakamadala Mrs. Ball membaleti Mrs. Blakelock na marama Mrs. Blakelock ento na marama daw bibu kendina ento lang sere ento baka selasa di sana namo ko melakan na international meeting viti siya kawi nandotal na burubura enati ko nga na matini meke buli wala nga ngona ya metak nga kina meke na meke mamdrene baka matanga so na kalasa so na ngona daw ko may so na akata kay rendre gay pakabo nga ko mebene nga kamera kiman ngula na tukina na rendre unti matanga nga tambak telpo sa rawan tal na ito po sa muntung karon na ito po sa matalamay hay ko talim huri Iya kimam do maro tagani tigo sana marra mabaya endo maro takimam kede iya na lato todo ko i balangi na buli ando kau kin baka lebosara na nungula ko tiko i buli na bito ko ni bale endo kiretunga siang ni talo bagam tua batini sakla tal tunga na to kini bale ni do mayang tal tunga i bale na buku ni kita pakai solai roni
was say senga mana itu matu bale enda utose na bi matu bale kitu bewa kadikina marota manu itu ko Mrs. Linga view kitu bi bola kat sartalanga kina na matu bale kede waka girl guide leaders kitu ngai binto bi wasai talanga merara tu kinadaka sa totoo kabinaka daw bagalibsara Mrs. Bola nanonda relief taletico lele wera nanumi ko ito kumena kabinaka ni kuwa be Mrs. Blakelock ni takini nanda nanumi retiko nanonda marama so sarba kadingo yani nda maruta kana sino binaka ni kuwa nda kana lewo ni kumaraw Mrs. Rosalini osaka Mrs. se Miss chukdaga Miss Miss Rosalyn Batikot, dora ka nung kupapinibinakan nung Miss Batimenikon. Tumatanda mo, baka madala siya, po sa nabiba kong geti, bayira na itumutumbo, kaya talaga nangon, girl guides tiko na siya binangan ni Kua. And ang bimbi, ni non relevant, tiko ni song-song go, Miss Lo? Sabi na ako kaliw. Ang sarong ati tiko na norte baka matalo, baka usaman to, ano boss. Hindi, lako sa isang matatabi na kananong ko boss. Sabay ba China? Bukan bota Nita. Bukan na biasanya na tarong ko rin Mrs. Nandako dami na sa uma. Balat ni kilaw ko na ron ni kilaw na boss na tuwa na meron ni biba ko gitkina ni sumbi na taran ni hindi ko sa tiyak. Naka naka Miss Rosalini Mrs. Nandakuda ndo madana mo wak madala na ulutang nga non raba ko giti tiko ng ngone mer maruta ka tiko nga non relevant tiko na girl guides o sibini sana lakon ko na sire kini bully char listal memer may bully ndo madana mo boss ni ba ko giti Miss Nandakuda nak binawalib sara na ita. Tahu mana awak bulai ni wana marama may China ngori au nita kan di sana wa ni nawari ni wila dapat kau nonton bosa dia salai bosa juga wa China awak ini binaka na ulutang ngori nita saya ulutang bimpi sarang ay nang go na non retumber na lobenda na bono sama isya matokin ngo na lomani lotu au saba kan bimpi takakina bir na tina na non retumber na lubenda balatan sa on off chuko na buli siyang suci ni tau ko sara chumai au siyang ni klase chuko na ngauna ni goal guide kena brownies ngoi korni pulis sa senga na lew ni laki ni ngauna ni buli ya au baka binibina kan ikaw da kamay indo na ulutang ang bimbi na non ritobo kena non ripala na mone ngauna ni muringo ni sabarita kami ni saliko may na nailabuli mo may Australia may bakabuli di kina na bakarorok ko sa naman beka doon tikin ni buli may bali sarangan na bakarorok ko isang ni raw ni ninda sauma menda bakabuli na kina ang ko doon na tikin ni bula sandun doon nga may tumbiri raw may bali kurni buli sanggali ba gangado taking akin na kena anggarabi kena tumbiri na itobo kene bakaraw ni bakaroko na bento kaya sa tikitu nga may nanondang bulan na ito kay nanonda bi koro nanonda bi bubali yan doon ang onanggo pagka ni samba si kay libo na bibisaw sa kauda talaga may nang bulan bisaw wir na lubenda kaya pagka lisu Italian nan rakin yung bulan ni bakaroko sana lisu sar talaga ay muri sana doon na kanrin rin balatan ni sa tunggo na bi kay bibisaw may bisaw takanon rambula baka ang bimbi na abing matanggali gadgets ko sa tunggo. Tapos nga ni Ronnie Lisutali na buli, yan na gadgets makawa. Sa na gadgets bubo sa tunggo, sa baka tulewatu yan na bulan ni buli, yan na toso, yan na ngunang dasando na maka. Ya, naulutang ang bimbi ni non baka buli, may Lisutali na ito, na ibang raw na ibang labalanggo, o sa kerya chungay ni baka bimbi, may bale saranga. May bale na matini korni buli rabuli kena na lubenda melay tek butal mekena na non retumber na lubenda baka bimbisara na ono go en ito bo kene baraw balatan ni baraw ni bula sa tyo na ono sa berberesar ta stang saranga kena na bakoroko gay po sa nito nang kasi sabi dapat may na kena isabi ko nang wani yaw sa no itaka ising ni karora na buli nang ono go gayani
ia ana tauranga na kauko ni kalu au sana bien buta saranga mekina na kauko nga ni kalu senga ni kauko ni labo senga ni kauko ni curriculum may kuripuli sana curriculum ni Girl Guides kana Boy Scouts sa kauko saranga ni kalu na kana bakan di takinga na bosa ni ala lang na kalu may kilaw ko nang ni bosa ni ala chuko na na kalu. Do your best to do your duty to God. Serve your country and serve the people. And to obey. Nananda talirora kina laweso kabodi kina. Wakanganin da talirora tu kina buno itini. Enay bola tamu. Enay buno levu. Na lomana na kalunga, lomana na wekamu. E batu ya. E singini karora. Beyau. Iya na takelembe kanika. Mena tumbiri na iwacho chiningonongo. Non rabakali suina lupenda. Merakila na kalu. E rabosini ala lakina. Rakila sarang abang bimbi na bimbi ni ka buta to kana kalo ya nabukunda ke nabukunda may na loma ni bubale sara i korni buli ngali bagarita ki korni buli kena nona litar lero robe ngasini buli au sarong ade tuma ngo berto ngasini buli menti ta kumbao andre ni bika rasota bi may korni buli esa bagarita kasaranga ni sa senga saranga na control may bali au bia bakale suya saranga ibala na itukutuku kedango mele tek butal may bala na buli non rabaga buli din alupenda na itobo keni bagarau kena bagaroko kabaka osibi na kena bagaliudi tunga na kalule bandangaraba baleteni nona kedia nona kedia na kalu bagay bagarau itu na nona itobo nona bagarau na nona balabala mendambula kina mendambula taka merau nindende tu kina na nondambula tu ni berna ngonya daw talero bir nang ngase baleta mendende kina na nondambula Ondo tu kuna bango sanda taliro ronga da bakar ko chugo baleta merani yanga kina nandambula kan bimbi sar merau majwa to rongo ta senga na kalo sana senga na kato do ngaenda bina kata me chiko kina na bakar ko roko nan bindo kai na loloma ngo sana senga kidanga na kan bimbi ndo me kilanga ko ngone si ode ya bosani ala chiko kina sa kila raunga ko na nona bosani ala ni kila ni bosani ala cukup wana nona kalulio sa ko serangaya ya uba kila tu maya nang ngona tau kaya meta ko ising ni ali be ya ai sa promise bosani ala me uta kana nungu ka ya na kena bina ka tau ko na kena mangosa tau ko ya na ya longo bina ka tau ko the reward is there itu na kena isau elevu sara eu saba bina ni kau dake mai na tikina ya eu pagalisu kenda tau dok ngakina bang bimbi chuko be kenda na tina mai vale pakina na maramanga sibuli arbe tori korni buli enda tina kengo genda baga buli dira uira ernanga ilai tina mai ni mataka wi itu na nonda itabi okenda itabi levu sara itabi bimbi sara ngone da to endo na do taronga ode na tinamo ode na tapamu bang bimbi to nga natina balato tina ro na be wala kati to nga ke ngone na ngone to ko mbula kina may na ngone ni ngone me do ni salay bium na na teenage level iya sona kame kilasar nga o tina o tama di tuki na non ro itabi bimbi sar may bale belay murang kasini buli o liulio ni song ni Girl Guides ngali pa kota wala nga ko ya yan non na boss ni ala ngone ngo mendey kina mendey nga kina dua nga Sunday wana kalo sana tumbo da ko na buku na lo matua na kilaka kabaka usibi na rere baka na kalo yan na rokobo ko na katodonga yan na rere ni da kabani balabala dala yan na rokobo ko na kalo kena na ibaka bubuli binaka kena me binaka kinongone binaka kina na tumbo dake kan rota ni may kina may na ilaw dala sali na ilaw dala satu na ngono mo galay yate indue na secondary school sando tane na nonay balabala kena nonay bugu ngonong gorto may bakande otak nang kasi nibul may sawani di sabi da patati ko nang era ngay lisu may na oti na COVID sa lisu bata may kena derniketi ya indo na kabo weekend ya sandondo nangon may toso balatambe kan isa siya na control may bale siya nga na ibakabubuli me todo ko kina na bingarabi batu ya na
na rakini pula satu ibi tiang ngau nangko sanga walangani ko na mayan dito ko bawo na bi korni buli high school ke dar tungo sanga yung wale tu kana nangwa sa chiko saranga nangone au sa dondo meu tu ko na bakan dondo bakararamba balatanin ko na kai sanga ni anda ko na iliw sa mayado tu nangau nangko au sa nita kaninda na bi to ko ni takabata na bingarabi na non rangarabi ni sul pambimbi chu ngabi kanda na marama na tina kena maramang kasi ni buli na bikor ni buli endo ni tataw lewo nga ni chisu sa woto tini no na bay tataw naki para sa tangin na marama na tuwi kaya nang na sa kana kuita taki chuko kena mea de kalibari endo ni tataw imbito ko ya do ka ko ni tangi takiao do tangi taki kiam do nga kir na lubi mo do ya do tali na kawela ta yala itu kuna talangaw ka na itu kutuga yala oray da na lubi mo mo ni ray ditinaw endo na bay tataw na kingo sambimbi sara nangaw nang tasando na makatungo. Kaya nayala may nangaw na ya. Aw bakang bauta chiko nimbaleta sar nga nangaw nang tasando na makatungo. Kau sa nuita kakina be kenda kede. Na bakarongo chiko may na bimbi sara be kenda. Na nonda itabi. Bakang bimbi be kem na maramangga sinibulo ni se wingarabi chiko nangaw nanggo. Ikem ni na tino ni wingarabi chiko may vale. Ni bakarongo chiko may. Sa bimbi sara be kenda menda kila. Na itataw. Ni chisu ni berni ngolean ni berni dabuka ni nanone dingo sa kwesar ngaya ni tatau sanga ni tabaka binaka ni woto tiningo ngo baka liab sar nanonda ngaw na batikir na lubenda baka liab nanonda baka bulidira na bika nga dondono mera bulida mera kila mera baka itopo takira kina kara baka raw takira kina ya nabuko ni rakini bula sando no makitungo au sano ita ka na maramana ita di sana bobia sa mapakalilan na naman itaro na itukutuko ya. Pinakabalib sara. Pinakabalib sara misis na takutan na mo siya menulutan na ya. Totokan din na yung na bimbisar nga ni batang-batang ko na nandabibisik sar nga bakit doon di mo ngunang dokumenso na ulutan nga. Ulutangan rin toka may dabital no takaya. Tamarutak ang kunin dabital no sar nga na nandabos nga bakit tuki. Ni bunga sar nga na maramatin na rabakarong ting minggo so tal nga rangas ni buli marama era sema tal chung minggo menda bito ko nita kabata na betalan no me ata tikonggo babu bula tal chung be redin tal tala ulamila da kau sema tal chung minggo bakatal nga kinor total nga na ilawlaw ando na ilawlaw arto sema tikong minggo arto na breaking the silence kasema tikong mikinanggo na marama o ela final wangga di papalanya bulu binaka tau ela sama sarci ko may Sierra Leone may Afrika dona mati law maramer to wingarabitiko wakata nga kino Rocco Singa Morrison baci ko may New Zealandi non nagarabi sarci nga bakatambakin to nangonelewa kairan na marama nangunan ren tala ko tinggo kung ani kino talita kana kena sema tikumay na vital nongo keratal nga nindo nang sema berto na breaking the silence Fiji nabuko ni raka-raka tong garabit ko na Girl Guides sema tal nga kina itabili berto garabit ko na maramang ko kadur tal nga kina o rendin tal ulimila kakao kay elawang ka ni babalan na kami nakabakalib sara isa sana may dapat ko na nanto bitalan no ng bongo binakadikwa sa kami na din au binakata may tostal may toltal na awa na kena rong binaka au sana ngali sara ko mo be Sophie Loloma wangganin rola may bakani chiko sara may bakayaw may Amerika to sa kiri ko men na tikabuta kamay na nanto to semata na bitalan nongo misara may dama kay ti ko beka so na katalubi wa si Sophie siya na baka binakambeka na bito ko na nanomulita katakabangkas ni buli kina nanom ni Bengrabi Girl Guides sa kaya nangonong goso naka dakti matingo na babi na binakatale be tawang din rola tawmanda at kiro na lubengo na bito ko ni arta do solitu biao babu na tunanongo rakin mongkaraba binaka na itabi wa solimbulaki na meo Bengrabi bernangonya leo na taon dako ni loman ni bani kornibul bebar benar talanga ber na gas ni bul kede itokani kema mia beki lai mai kema mi zaka bata na kena tumberi na kena to soiti kona songo ni Girl Guides orto na gas ni bul mai na Central Division Northern Eastern waka kinarto na Southern
pambimbir tuna tiga suba kanda ulau wabin binang talanga ver ke sar na marama era liu yau o ba wilkin to na marama to ndabeti ko na tebel na mbong ni kuwa ena be tumberi rawakina na kena tasoi kena nanu kutumberi talanga ya ena lako ngo o ba binaka ver to na sa liuani ena vito koni dina ni sa serenity ko may viti na konongo sa bimbio may na songo ya au ba bina kena ena beka sulele silveya na songo tau manda na nongo atu may mau au do banga takabale na bol me nongo ne sa nongo vale tu daktati au do tombale may mau me ole wuli USP gona bono may mozekina mozekina silio kana andra matakilelai au lestale wabina kay na songo na beka ke sa rebo ke yo kina dina ni sama itungo au realistic nga na songo au loma solitu me na bebuke na beka ke sa engan rebo na songo me na bebuke lisiani kina tana beba mo talangani be kimni ke sar mi be kimni ke sar na gas ni wuli ni warramati mai na bonyi ndai na bi bono da bangani sa itu kina ena itabi da bangani sa ngarabati ko na ngona ni ko na singani ko na valeu na bala bisara gas ni buli sofi na no mubinga rabi tu viti kema mileseka ni ngule ta brao na binga rabi lebo binga rabi kina au klani bunga bera sema tiku mengora na lom sar tukani baka lebo beke munia na bono ni sema tiku mikino go na bono lebo Amerika au klani na tiku ngana no muyalo ni solele su ni bibu ke berto na physical guides beke muni telangana sema tiku mengoni kuwa na tiku beka sana kartu ngan reba na physical guides association ngan rebi kini bike da menda bito ko ni beira meroni to so bina kutinga na nota gravity ko na lubenda ngonele awana be korni buli bina ko bale mga sibuli so may Amerika to na tako sari Mongolia gas ni buli lo keti kumbeka to na nomuni bosa me baka tabarki nan to bitala no oti to no gaita wirbe Mrs. Nantakuda to salang gay baka tintin be Mrs. Linebiu o Mrs. Mbola nang gay songot nan to bitala no nakabalevo Mrs. sama to chuka no kaditi ko na Mrs. Lo Miss Lo Rere santo na professor ya Mrs. Lo na wale una tauri da ni nda saro Linebiu na maramata wale na maramata ya bawa bini bina bawa mata ya bawa bini bina bawa lebih kini netai na nomni bawa dulu ya na kere ne itumbu melewe tu ni nomni bata en ya kagina ni kuah ken karuan de bawa bini bina telenga bertu na maram bertu mai bewa seti ko na kagni kuah satu tokan din nando vital noa satu tokan we was do tauda tarambi tarsui sa gai toto kata ketungana no do bingarabi o kere mundo kaku ni bimbiu mundo secik mendanga me ta menangon na we kedi binikin no kalo bob ni menatal bob ni menatal ngabana song ni girl guides bertu ya tuntua na nando pulangi kabikua data Orang merama Sofia ke tersier na champion ini Voices Against Violence. Ndo ti kuna porkara mo rando ngole na vi korni buli rando lebu no tagati kona kena taro vina ken bagai dorni bala koko bambimbi veir na ndanganeldo. Ve o Mrs. Bola na nito champion ini brownies. Matangaki no Mrs. Nantakuta hurida ni sabe be ngonele o tikuna da sa Luis siknei rai karto kau ni ambite na ni post ortuna ni to champion kartuna ni to kambasi ka bambimbi be Sofia sengewo tingango ni tan ni to karawati kuna kan ba binata na ni to bola ka solia saroko e bakalebu no yau erna nem mi baka binakata kan telabu ni membali
Ka bakame kenan rana tiko na maramatang dia bumis ngibu. Dari tiko ni sando to kan itamba iyo se roni tiko. Kau sebab ni binakin nirtu se ya mo ko tiko na marama. Salolom matia ni baka bimbi virto kana dono ngona lang nganggo to sa lisa telen kini. Sa totoo kami nakamalim sara gas ni bulilo totoo ba kawoti na numuni bito koni kena numuni bin karab tali na naggalgad sibi na nakimni tamba au re totoo na numuni tar totoo na numuni bin karab na naggalgad klaro ngono be ko ni siyam bakitin kono kin sa totoo kan din na kimni tamba yaw ni mamar toka sa totoo kan din na numuni bin karab nakamalim maramanita na bise mati ng bong binaganit ko nak to sarangol be Mrs. Nanda Kuna gas ni Buli Luisa kaya rin doon kami na muni uti-uti nga ni Pakamatala yan kaya nasama yung uti-uti ko na nandoto bitalan no nakabalip sar Pinawalip sar maraman ita tau man daw ba pinawalip wikim ni pakatara ng unanggo may kito talan ni kina na Fiji Girl Guides pinawalip sar na pinanom kina bikawi taktiko yan nanon ratumbiri da kena rubenda pambimbi ng lewa karena laitina ni bonongo ni mataka babi ni binakatalang aberto na maramar to sabi to kun tunggo yan na kanang garabi ti ko na itabi mimbimbi yan na bali bola Mrs. Bola keno Mrs. Lingay View siyangati ko Mrs. Salabo wakakin na nganelewa chiko Mongolia sa baka nino chiko raw kay Sophie ni Ronald Sumaya na doon ang natutulot ang dua. Nakaya may tusoy nga na bingarabi yan ang nanda banua. Mga binakaliw Sara, mga binakaliw Tiko, bihir nang kasinibulira sa tomana chiko na bingarabi yan ang ononggo, may na bikornibulira doon siya majukina ka sa nitaki ni na saliw tal ito nga nalawa ni mbiyan ni na bikornibuli. Yung sa nitaka ni raw ni rana taurati ko sa value taka na tapa imbimbi me tumbir bir na nondalalay mga bimbi bir na nondanganeleo sali utala na kabubo sa rongo ni sa ambiu juga ni me lay pakabuli na ki kornibuli sa osangan ni klase o di yan na pakitabi kina lima na leso ni bubu me tarita kikina na itobo kina ibakaraw Yes, nita kani nina wito kunitiko na matentu kina Girl Guide. Yan na kaya napakan daw tagito nga na iba kabubulibin na kaya koto na laman ni Girl Guide Association. Iyo sabo ka nino ibin nakachukan. Bira kaya sar na maramang kasi nibuli na sa ibiti. Na kaya na bakabuli baka doon tiko. Na kain doon may bakabuli na kaya na laman ni songko. Sa kuan kaya maramanita na bikaw biya baka tapar wala akin baka nini binakay bola ni natos binakati ko na kanang garabin na itabi binawalib sara sa baka mo di juga ni berto kedi baka bimbi biro na juga ni may punwatani binawalib sara Mrs. Nanda Kuvana no mu bewase meni po to ko makautin na bikaw ni wasemay ang nita katunan do talang ono memur ni surital mai me tomanital na nandato bitalan no kaya nabiwa sa nang binangan ko nakabalib sar to nangol sar go be Mrs. Lingay View Mrs. Tercia kaya rin nga na numubak madala siya na ba kami binakang beka siya do talakaw ni biwa siya December ni na may bataparty ko Mrs. Mola Oleh maramanita una toko ni raw na maramaraw sa itabiwochi na babi ni binakalibi kemuni ni raw ni solya na numingo na meron ni kito may bumay ba itabikin na marama itong tayo maraw na kami nakin puwa na bukunis na kasama ni Girl Guides. Kala ni Ndrendre ni raw tuwin doon na ngo na bango iraw ni solya kito yung doon na numingo na sakalib na babi ni binakalibi kemuni. Kani karuambek nga o babi ni binakatiko po na sakso ni Girl Guides. Na marama sisimbe ka ni Riray Chief Commissioner, Riray Barong at yung kami nangononggo, siyang baka ni Ronnie Baita Pinambong ni Kuwa,
Babini bina kataki namuni baka ndonu ya mikitumbo mai baita bitu mikitumbo tala noti ko ni namuni prokaramgo. Bakakina na marama taka boli bola na maram ni rotu mojina. Okila ni dole benangone so tabanan rende na maramungo. Mbaleta na sokso ni girl guide baka ni sakilati ko NGO ko. Senindo to na nagburu ni labo. Na buru-buru ni labo tondongan ni sokso ni girl guide ke kai lebe ke mni sengan kila. Na buru-buru serangan ni labo ko na runan dole rasulit tingonangon. Ko na runan dolang go ko muni may birna ngoni may lili bagi kina na veka ke sar na laman ni sokso ni girl guide. Sa talndar ko no elak mikina na sengan ni namatentu se vital. Ko sarangango pagkapo ke bakay kito nakabisa na projects in bali bola and song ni girl guide ko endong kay boy labatek mi na bakango na project ni VAV sa Voices Against Violence sa sotala project bango kito dito ba ko ang endong boy labatek ke bakay sa sa baka ni sartungan na song ni girl guide and Ronan Dol ko endong solid may na maram ni roto mo ko endong kay bosota tu so nang una sengan ni Somi ngara tungaw ko ani tabi na bali kito unang andre mo babi na nakatagi Gina kina mo ngo ena bukan nanti bos satu tumai nangkar revitavi ena venga na sawo ti merda buti kumaingo kene katolu menga babi ni bina katakira keda nanggas ni buli na be kor ni buli sabe tumberi buli ti kumai na bukan sama bagal guide veira na sembera ti ko ni taura ni sana na sama ni sembera ni raduru ena sama ni gal guide na beba ngetira ni ala na marama gas ni buli keba ni serere tiko ni kaiti ni senga ni kilana da mo ni dakaba ondo ba ngetira na gas ni buli ondo li dakaba buli beira irna kabo mai ondo tungona bango beira kimni baka iyonga nya sa baka iyonga mai na kakede ena sota ngame bekemuni rati ko irna namni tokani ora sakilati kona tori girl guide program na be korubuli kito tiko sona bumbu sona naungo kito ron bibuke kona kau kaiti kina kimni baka iyonga mai kito na gai bibuke bekemuni tikon satu na handbooks Oni kalau ngata kina nanggas ni bulan nangonongo ni satu roto na handbooks so kito siang kita sepatu tun wala nga kito baso kumo na nga may na beka so kito kilani na yang be resol kito be tabte kito kino kemuni o sakere kemuni o masu te kemuni tio nanggas ni buli bobo ngonongo ni baka yo nga may ni gabi tartar may bir na bo nanggas ni buli enda na may dilibata ni lakala kumbalabong bo kani katol kani kabambe kani baka binibinaka saba binibinako tumay kino mislo na biya takaro takatali nakabali ko Sophie na binanamiti ko may na sa ni galgade sini karara mendo sa litum may do nila bali tinon dolandol me kanidaba may baka binaka takikina na volleyball ni girl guides suba okila na volleyball ngo ase nakaway baka ngatakina sendo ni ramay na Royal Navy so da boira na ngono sa liu ko na naibalo ko na matay balo na lang may liu may baka nga takitukin na kamong sanggay baso may tarakin na bal ni girl guide may nangono ya sabi o timbe ko kay ono sa bul me kana embak ni kaya baka nga takitumay sanggay may visa urongo ana buko na maramanganga ni laaw binakabali mo Sophie bakatalagi na namadabu bali sa mestro ganin roles sa kabanjanin daw lebi kito nango na kaya daga chukina renovation eto ko ni kito chukuma may naturangan na itango ena bengo na kiro na matabu bali ena may bito kon chukong baleta na kaya nababi nakataga nangonongo may nambuni ngone manongo dasaran kasang ngone leo talito na bumbulang wala ni girl gadget suba to sa maraw kimami limbi na toka ni Sophie suba ni bango indo na rai nakabali mo na bito kon chumay okakino baka binakatakir talaga na maramang gas ni buli kena Southern Division kena Central Division veraw na kena divisional commissioners Miri Hawe wakakino kena nona Timi kay Emily Tambua kena nona Timi ni Suba kena Southern Division na bito koni ena buko ni dakakalew ni bengarabi sa kanyo nang wala dabar to ni tokan onditai pat kay sala bo sumuturangan kaya nabila tala maramar to tuwata na maram ni rambingo iti ko bola na bingo na kaya sara na to may baka ni rati ko na lingan ni way nung waw ni makantu na non ramay bingarabi ti ko na kinasanga may baka bauta kina na bali bola nakabali bata lang kina sining wala na bilaben niyang galombula nangonele ongo do makuto na baka sangara to na kaya rakakana kilay bangar tikchum baka to na sutia nakabali bala na bito ko ni levo membaleta na rienda ba o ngai kai chubango
Salai Christmas Eve mai, siang salai madang sarangan di bawah kita usai iya nganggo na baka sanga berasuti. Mele ya baka sarangan di dalam baka pinaka. Tuh babi pinaka taka ni kita milay nga yo hari kita bebo kita na kia nang sanga ito ka me baka sabar pinaka na kay ngandre mo marona maram me balang. Inabalem na bito koni bikim do kia sara maram gas ni buli. Do may tikora baka kinikim do na maram gas ni buli baka leno binakabalem. Na wati timbang ni kere-kere tiko au vya kere-kere vikenda kere sara na marama kele nda kila ni anda girl guide mai senda brownie mai nando na ngona senda ngasi ni bulim beka ni girl guide nando na ngona sewa sem mai nando na ngona en buku ni sama-sama na girl guide kena brownies enda tiko ibiti senda tiko baka mai balangi kani kila ni ndot kau ni buli da mai nando na ngona mai na buli sama-sama asa ba masutikan kendo menanga ngona nda bawa begitu yani en nonda bali bola ko sa ngone le to kono ngongo be baka sakai oti embula tinga na sama soni girl guide mena ronan dol ko rasele chumengo ngone buli yo ngone sanga tukina ni daga na buli sa sarangan indo na illa bo itu na sama soni girl guide me da mena ngongo sangai mai didi wali tinga no ko ena be bu garwata kam rona maramongo o sakir tukina weekend Keraun inda somna nangon dal kapian dal iskali tu mananga indo nang dal lau lai anda babi ni bina kale skina kina galgat batai tiko tal ebidana project le begitu nanu mamena baka rin nang bagingo ndo ti kana baka puta kina na training scheme ni Fiji Girl Guides na training scheme ko indo baka puta kina via 5 na embaki ebe baka ni sa siya tiko na ni tutumbe sa mama tiko sa may siya tiko kina ni baka puta kirawa kakita nanu mamiwo tingo ngai da kapian indo kina fundraising merau kina ni baka ilawat ta kina sangai me baka puta kina scheme ko kana scheme ko ella ko me kina na tubu kena sara ko indo baka ratumber kina nangoni buli tumber kina nangasni buli ana bengo na kena sara di training Rere sa ko ngaya au sa babi bina katale bi kemunina maramnaita ena bugoni yalo binaka babi bina katale ngaber ke sar na toka ngas ni bul kede ena be se viti ke rotuma rambi ke kioa wira kede rakila ni resema mai ena physical guide sabanu ni ten vira ena ndona embaki bo ni wasa sini buli binaka ena temuan ena sabarobana materi kinango ena sengai menda bagam bulan-bulan takatale na isang ni guide binak sarbali Sebenarnya menang balik besar mereka na bos lebih bakal unggeti antara karena lebu ni barong atau siam tal cuma menggorton di tai atau kita nama rama wil tel ngakin na untuk marama koi bingkar rabiti kunggoe siam tal cuma jina benak bakal lebu jina na yalo benak ni bingkar rabi totok jina bakal oti na yalo tu na yalo ni lama soli benak bakal lebu besar sakena ngono gomen na soli ni be misis bola mo nanto talaga na naman ni pakumatala me na may tiniti ko na nanto to vital no ni ko totok bakawat sabi na wala besar na kaya babi ni binakatak na kalona bune kami kuwa ni bugasar na vitala no homona o babi ni binakati ko na sinidi le subatal na beka sawa sa Mrs. Lingay View o bagam bauta tiko nga ni kito na warakatiko na kena na toso mai ena na ngau na ngami turanga mera mai be buke kina Fiji Girl Guide office pakina na lensang songo ena buku ni ngandai bitiko mera mentola bagale na ngau sala ibe koribuli kede eviti mera ni ra lewena na ngonele ola la mena kelas tolu kina kelas 5 kina kelas 5 kina walu Verna Girl Guides. Saba ang bote tiyo ba lebu ni nandua na sa domingo menangay na namitigo nagotoro na kita lang na kena sa brownies kena guides na primary schools totok sa Sabah ini benar ketika ke na bukan ni reda na sang biti pabin benar ke ni kena ni to warna num kem ni taltik nga nga ni international women awa edor na kena dan bata ka bewasita kana way katakata na singoya ni na walip sara ni nimbolo benar ketika nga metong ni
irongo ndom talangon tal tarava saba nunu binaka. Totoka wakawoti. Nakabali sara Mrs. Bola na nomuni wakamadalo menikua au mali sarap chikono ko pida na itamba totoka wakawoti na norto bingaraviti ko na maramango wakatalanga kina na viungeti na ngandrevi mena solimai kebe kemdo na Girl Guides viti andonga na nongu taro Mrs. Bola keba kai tikum bekai so era bakarong tuk mena bongi binaka ni kuwa karena rongotar chikono na norto bitalan no keba karena via daumai ena buku ni bengarabi mai ena Fiji Girl Guides na daba merda kaba keba karbi na kata merna bibu kaya Maka na natutusan sangkong ko wasiti ko bagay waswasarangan na Central Division Western kaya may viti na tiko na biasa na kaya nontonwa tiko kina na kena committee ko bengarabi na sa ya sangendo raker mas tiko telangan nambay na Fiji Girl Guides Association. Erani rabi tar mekena merani rabakrita may nabika erangan deba. Kena nonrada talanga entolamitu ke bakara na kasmerda umay. Sa tiko na account na bola. Oba bin binakabagalevo endo nangon binakango era bambun bulta telemay na songo levo ena bukuni betal no sa mete ko takingo. Bano ni binaka. Sa binaka valem sara. Betor nangonongo mo babi ni binaka vikim do todo ko sara na marama nam do sile tu nam do ngona na bongi binaka ni ko klani sa mataklele sarti ko be Sophie klani se ya kabisi no to ko be bengas ni bulilo bakatanga kini bikim do na marama biti bakabini binaka bakalebu do ngona lekalekang go me bakasatu ko to ko gas ni bulilo do na sikang ko to sanaya do to ko be kanang biloti and do na balikan menosuri se to na soto be ko men na taun me korbo na marotak sar bakalebu ni solitu ng bula be kenta to sar meto eda barama na tikini ngonongo meto may semakina kabitala no kabewese eno buku ni song binakango na Fiji Girl Guides Association o sa lolo sarten vale bikim do to na tartiko do kalunga tatiko. Nakabalew da tati. Nakabalew. Nakabalew do mo toka. Isa. Mo de Mongolia. Naka do mo de. Nakabalew Sara. Mo de Marmalita. Naka. Mo de Manda. Isa. Bikim din na marong tikumay, binaka bakaliw sar na sema tikumay, kaya bakati ko sa bikim nyo ni binakata mo ni daw kinanon to itabi na marama and na Fiji Girl Guides, ni kay bitar-tarmay, meron ng kaibigan ni na isema ni bitalan no kibuan na nonroto balibola and Fiji Girl Guides Association Office, chikmay kino Gina, bigarabi kino bakatalang na kino ditay, bolong basanga bikim ni keda na maramo ni bingarabi tukina o klan ni lewir na we kanda ito kera tu ni besi burbura erdo tali tak meradau kina bi matanggali songo bakaongo peletin do na itabi lebu andong garabati ko babi ni naksal bali bangas ni buli Sophie na yalo binakatiko ena nomu loma solitiko mo dau kina be kaya do may isi biti na kina baka binakataki na vale ni Fiji Girl Guides Association me kalunga tatiko na nomundo bubali Sophie na bubali na wanganin rola me sinetip nga na nomundo noke niloloma bakatalanga kina na sede na sagamoli ena buritip nga may ena sega ni wotira totoko pakawoti na yalo kina loma soli kena bibu ko pakitamira sa ba ko mo den bikim ni kedra barong tikumay na bese biti bese burbur ke bakaw ni binakata mo ni daw ker ni bitartar be Sophie loloma wangarin rola bakatanga kin be Miss Batikota o Miss Lingay View tikong ko na nonroto isema na Facebook radio ni Solena no muli daw may Facebook na non garabi na lubenta ngoneleo kir talanga na turubo ertu na be kornibulo sa ba ko mo den bikim ni kersara ni mo mata Nakabalew.